والله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله استجب لنا. لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أنت العفو وتحب العفو فاعف عنا يا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسين. الله أعلم بمراده بذلك. سورة النمل. سورة kingi kin kabakon kingi ada yimme baga alla na ke suran woto wannan kirge duma ya sabuda ahin kunnin da sun mai sabura to alla ko musulku ho wato kidi bate an ana hankutana arjanna matage kudi menunda interno arjanna parce que junubun tiya ne gamun haqqan tiya on kabari bira ke biaga tokkido alla ko muslim bate nabiullah suleiman nan kanikenga alla rahi to makisa gum ngotina warna arjanna di qur'ana suran yu hayga to on bayga sagaki o ken kinginga ken tokkido alla ko muslim bate ada ken na haqore kita o kebirenga ada mbare minga on kan Allah ko muslimu on kaniya gamma kan soru nyani aywa makan sorun golle awa kinyani a gollenga in Allah ban nago har nago sabatinde o mana karawo undi sura nusiki bega yankan tokime i qassa he gappe ni qarini tokime aken takawkendi shu'ara namul alqisas yankamu gondi i tokime gappe ni gana i tokime sura maken kede kumballe i haydo meda xina mo wede i yanka kemmo xadi nan tokibe aw qur'an ko inoy mu'jiza bangante be ga wadi aga dumine nan dikin alla fare mu'jiza qorenga a hujja kam pankin den qur'an yayi malla gara kota war arjanna de ga aw qarne kem balle aw an bunyu mun kasanun konnoda anti dehundini honu aw honu ga aw kungilondini aw musa qallen konni naken ngalangala hunne aw salihu konni aw lutu konni igara himbe kete sirum bange torando yangan kataye iga bara iya mogobe i allampin sabuda aw kinya ga konni aw dawuda qisan go kon naken ngalangala adire me suleiman Allah gran khairi be kiniya na nema be kiniya kinga bingani adu Allah gara duran kuye be kiniya na duran tun kanyu wa kiniya annabi nyimin nyani tun kanyu nyani kembala wa Suleiman do bil qisa awa ken kallen konni tun go yagare be saba aw kinya ga konni kenta suratanati makki sura baane kebirenga awa munana mani koy alla farani matununga sere gandai horoma gume an gani tunga nyugoi an gani sere qore an gani hankamai a kebirenga aywa Suleiman alayhi salatu wasalam akendi hankanya maniya na kumun krikata allai ari hankanya kinya kalanginga kebirenga an gani hankamai tunga nyugoi jahu gume horoma gume an kana pankanya na kimmin dabari Suleiman an garin tagun no gondi amat tunga kabare mu himbe gani tunyangunda nga an ganin yengentenga
maga arankri katatlimun tagunga angana dungi angama dungi ananja ko yakama kembe nyamur aro bil qisanaga aw kembe konoda kembe da bori bati en togono adi kurelli na ma yanqa sulaimani da di dukina Allah subhanahu wa ta'ala na akhirin den jabi be qur'ana woni wal halaqani angane hoya ana menyugo ko akalle mar adu Allah nagade ke sawura angane ho hungume ho kitante ma sigi an kunguma wonnallu ando Allah binnaga be lagara kota Allah sulaimani ko enanga de an kalle mo ke bakawa wa qur'an wo qarangdini hinu wakke mo ndambu ya qissa mo konni guya sawura anda kinyima aro dallu ngorne qarina qur'ani ta Allah wono abane yani aw taga honu koynoy kuni abgol libatunga kebiren aro la gara ko tan qarin qari na koy o qurain kamma wuninden ko da besu ko kanna mogobe besu butunga kutuni mogobe jamango tagani ni hillo mogobe ulalinto kunga suron ndanunga galama jiguno kunne bono ndanunga na besu digaran qur'ani بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم بمراده بذلك أتيكو كون هوني يعني آيات قرآن آيانونا هذا كتاب آيانونا كم بانغان تنغني كنغني قرآن كبيرنا أنا بانغاني أنا توندو غارم بوغميدي حلال إنه حرام بوغميدي hudan qur'ana ni kandai nyai wal makandan danan yani arun yagalin danan yani tongdi yemundangani kon tongdi yemunga al mu'min kunyani yemunga iga sallen sigindini yani iga sallen warni koy aga mundi a nyamobe ngeni khamu salatinga hayya ala salah ya fala kembani hede ay huggabe amundu sallana ma iwo jakkanginni adi tongdi yemunga it awa وهم يتوون يومنا هم يتيجي يوقنون يدعنا وندمو تلاعنا قدامورني وهم يوقنون كنا كوي أنت صرنا كم بالله ما كمينغا سعي ندعنا كرامو وندي مانغا سعي ندعنا كرامو وندي كنيا سابوني أنغو كله يدو كرمان كاوندي أن سلين سودي تهيا هيلاندي أنغاكوني وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يغفر في القبور أن سلين سودي وهم idan kana wunde ngai nan to wana karo wundi higena noyi to ko ga da saw kenga na gen famu mo surendi an gabadi an da Allah so gedi an na saw wana karo wundi Allah ko tin ta hondo mena ko me ganda saw kenga yime an gabadi an tar no Allah ko sedi kiya sawuni Allah wa ken konni mo sire ona gen famu mo sire anta hiyandi ko tasu sallesu anyi me wotinin sagai o ganda kara o wundi anyi me akoni an genda sagai o ganda kara o wundi anda salamunya angiri sisa andiga hoyugonya ginanga sagai amma kenyana bismillah ati yemmu benu kun ganda tungundini tilla kharai zayyana oda kun kamanu ngollu awa kun kamanu ngollimbu ngolli burun surammaga idangani iya gala sirini kin hubre golli bure angana war hubre anna latay ngalla gandan qata awan golli bure nyana nyagala ta ya sirini ati ku yemmu ya'mahuna wo gere ni ati ku yani yemmunga yang sul azab yang gangqata yem pugrengi da dunadi wahum ati ku yemmuga illa garamanga hum itigi iyani himbe gan kasaranta al mubalagha iyani himbe gan kasaranta besi komi alla mangol libren ko yanga anya anda sim mangol len so asren an sehensu akawande ngi duya i golle ndin sehensu dumara anta la yana la gara koni anya per ndabesi ki mang tobre konu ken takem pati duya ishendi golle zira simma ya kallen susreni gesrehde Allah ko mun qur'ana ni Allah gande ba ko to noda ikanun temo ijjoten temo
ima kawi du har kota igara ho nya ikanun dengo alla nari ga antari ga kinya mundi ko men magana ko kinya bismillah فإنك يا رسول الله ينكنا تلقى القرآن والله أن قرآنك جمال لما هنو تقطعنا من لدن حكيم ننجري تونغا بيغان هونسو جمندين دانanga تونغا بيغان هونسو توانanga والله قرآنك جلي الله فاري لكنا كاهر نغو كبيو كوني سوغان نيني جيجان كتان نيني شيطان يالي نتاي سرونغنا خرمون الله والله جلي الله كتان بسم الله ati brensima nabillahi Musa gadi idun konun dangane ati nge Musa ngenni yimbeya wajibi ngorna ngay bakka yimbe ke dingiranga de khibarin waya basaytun denyi min nari agay tibita yimbe kuma ya basabu lenganyi ya bitengadi لعلكم أوصيلانكم تصطلون أغنى تغمتكنا الله تبرم موسى غري يمبكيا يقصغرا غنغو يتقواني غنغون دانا يالي الله غندا بركلو يمبندي أواكين يمي أنكامني أواكين غري يمبي لقنا يعني نائب الفايلين من كي يركي من نائب الفايلين كيني الله يمنا كينكو سرندا كم ونيانا لي لو موسى بركانتين الله كان بركلو يمي بيغري بالله كيس ومن يلي أن بركلو يمن غري يمنو يمبكتاتي ملكانو والملكس ملكانو كن من في النار ومن حولها كن موسى أروكين سلجني كبر بركة يتعدى بنفسه وبالحرف سبحان الله يكون دمو الله نوسندي baka honsuya ko komen torono manandi aru yagarangalindi ara non sundi baka suya subhanallah senna Allah dangani Allah ya ni tawon kamanga ya Musa Allah yimira senna on sagani katiduya kebiranga subhanallah Allah hinkon no khoringen Allah yimiri du hinkotai التي يا موسى إنه أناد إنساننا نكيبي كمان سيدنا بدنجا تون الله كان هون سنيني كان هون سجى من دين داننا فألقي عصاك كبيرا موسى سيدنا أندوكونا أراسري بلامبي أجر أسري أجر أنغري أكمل نيوغو أننا تقوم دوكوكي سما كينياني موسى هلا كوي مدبران ورانا غني ama sagede guma kante ngamma kinda ni anda qara Allah ra tirndi manni ati gumanyeni mo kinyana akada mo qissano aw hokko nikiri aw hokko tokono dor anganda mo na timmanten kita an musul ka bari ngana anga suti manten kita ya Musa Allah ti Musa ma kanu gumagaya ngi Allah taala al mursaluna qifarun takanna ngi Allah magade sama kay makentana in qoringe maka kenda illa man gayemme be aga to nyangundi duya kem balle ada hosre ara kem parao ba'da su'in aw annaka mundi hubuyam palle atubi yani wasrebi ganda gulli burinya an gana sage nan tubi inni anga Allah taala ghafurun gina qafarane tuba nan dangani hinna nan ninga tubulli kana أدخل يدك أنك الله مجري غفارا رحيما الله وشاكو موسى القرآن ينقل كن الله دي مجلي موسى ورو الله ركي كارا سربي كنا قولي بني أبونو مغو أنغنا ساقين أنتوبي إكو هني نانغي وان توبي كارا كبيرا قرون توبي دي وان توبي دي بسم الله أدخل يدك أتي موسى أنك تلوني أندرك قنني أنغانداروني أنوني مبكا أقول لقلني ناني واتهري صحيح هو في 9 آيات كبرنا التي أدى موسى قي آية نكبدي كاتا فرعون برنا أدي سرنا أنات فرعون نمي كانوا إيا سرويا فاسقين إيا دينا بكانوا
فلما ati birambe جاءتهم o ayanu ngari fir'auna nu ya مبصرة kullenni قالوا fir'auna nunti hada ke musa make aya ken korotini akurata kumbangantenni وجحدوا inna بها kariniti ikabisuya واستيقنتها okoda أنفسهم nga inyun kinun koni da dankana ode ta haqiqan inna karni tay nga inyun kinun da tu isondo mun da tu dankana unyane de hara sikama maga nanti igo kun himbe ko ado ken nambana hara sikama maga nanti musa qallu kuni korotenno ni hara sikama maga nanti ke hikimo izana lakin nakarni kintu wat nakarni ظلما kebirenga anna hontu nantlana nakari ken khille khamo allati keni tonyomunde nye علوا ado dundura wonye kebirenga ho honta serenga lan nakar ndenga an saunte mo honga nambara kire na tay sellanga tonyomunda ndana dundare tonyomundi ndana dundare kebirenga ku koni hiti awa embang to sire anga hondan kana ko kebirenga sagai anga sagai mo be an sono meni de akoy sellanga ke mogodi korotenda nu ngara golle be nya kena nya mo srenga anga da garen tu gare bare anam bugadi anga da tongundi tongi tintoi anna ladi ina ke mo yadi bismillah فانظر ya rasulullah ngin nampaini فكان mogombe عاقبة bonondi ndanu kullagarun gonya kenga nyamani nya halaki de bismillah ولقد آتينا abati داود ogo tunganda dauda ku علما otwago koreya وسليمان ado irim suleiman nan kiri sirno menaga anna gamundi do dabanu kanem kampi honu ado kentana wala kenyida فقال funti ho soho iwa kanemu humumu iwa kanemu wala kenyida bismillah wa qala illikahum dinsu itiku fande sabura tigande ngo alla dangani alla kebe agaro ko hasamundi ti almi maunga na jinnan qajoda na siren qajoda na shaytan qajoda aro haso gabeya min ibadi gilli kumunga kungani awatumundi ndanu ya yani anga haso kunga bane kene fason ta kuma amma kahirin koni agara ho kita dunadi mu'mina har ho ganda magadunari akan takken ke mi yoyimi islamin nam pasu kahirin mutlaqan nga mu'mina ndo mena kan alla ganda himbe hasondi himbe kebrenga fa fi zalika falyatanafasul mutanafisun ya mehirne na kenyedi o sugati on islamiya kebrenga ona mehirne mandi allah kanne e allah do ko hasondi mu'mina gabe kebrenga allah surura koy ya gandai ya allah kufa fason dawbe igara wari idu kama allah gara kiniya kingine mu'mina ndo mena allah di hasondi hu gabe bismillah وارث سليمان وكمودي قصة قورونو من مثال كني himbenu ga dangi suleiman tawran hon warun donga sehinada aw aqsanu na gabeni o bani konni dron mahillo ita unde wada yilingin go haygari ari fere yimende suleiman di tagalle mun ati agara himbe ko aga watu e ito go wonta gentu atati tunkanyugo be alla gara ahankan sembendi honsu kama aru annabi nyimme be alla gara akini bani salangonga nge hay gari angade alla randaro nan kata ndan konnunga ay nga munda ngura katillen tollanunga na giden kara kebire nga halle ngo sagane rini ti kara korosi awa walli kata kana worni wuce dange halle ya ga wayare
atati mani ito taronta de ata arin kuni khari kuni ni hana kemme ari dungay mundi ma ke da tan tin andal lunginda yo dungay mundi ni ma indiga to ire mukure miga kata kampini wakati be nan sembe kebirenga inari awatin dunga dandiga wakin ko danga Sulemani yani Allah khalifa ngunyindi Allah khalifa ngunyindi ke mo gonta ken khibaringa ilimi senyu go hay ko de ayu tengamma aw qasana ayu yon ko lan digandi ni doru ayu ko ken digandi ni doru Suleman di agawa digamentu iti ay ati aw ko man tin ngera tamarul len takande yiga elle duna ko ni keta harago nyimina nyime ngera tamaro takande yiga duna go gilyangri yani nge jaram pakani mbami ndaw tan akari fa ala dunya al afa kaza bokun wajun de ngeni ko keni kampi honga awrni dungay mundu Allah khalifa ma bo adamare min gabe ngono ken kota kun kawaran tama keni kampi honye aga hagu awase adamare min nganda hagu anno gombo gene dadaya asunu wajun de ngeni na koy nande Allah gati iyawo sallini keda iwi ke subhanallahi konni imma ga yanga dengi da nanke kampan suyi donc kemo tuini igollu mo gondi adi sehe mo gondi ko mi ganda ma yanga Allah da anam ponso surondi ko ayi limunyi adangi hururan ngoy aw yuten kama limununda annaka amundi simpen tuwa kane akanu Suleiman ta dangane adi ganin kutunte awa annaka amundi ammo tude lemine atu ganin kutunte ta dangane Allah nuni me ke lemine hakren dai ngi kamanan soyayya Suleiman sagande ndani annaka amundi alemine ndariga adiga sam adiga bapen nogondi qala ma hadha aw lemine mal Suleiman danya kamwa قال ما رأيتها حتى وقعت عندي سليمان يجوا نيجا يا ولي كنا يا ريلي كدرو قال ويحك فأنت ترى الماء أتي أو أنكم بينهم أو أنكم مو جين اللي ميموري أما كتب أو بابين اللي بيندا كنا قال يا نبي الله أتي أنا بنيمة أتي هينغان كبيرة الله كتير نا yang kaya kamu hingini aku ni miniki إذا نزل القضاء أمي البصر onwa ko ne ti patale hazar anga ndu mogotu mogotu kite ngandari awa du mogotu ke bonno de kembala ngunge tay ken haqiqa ne de akanda ni meti ge soyni ge ya akere ngiri kana wahiki wa hunsu asuni wajunde angra ndu mogotu mo alla nandi may de kempalle am mogotu mo kede ngo hama kenda ni ngama ana kundi ya gilim ko digamu idigan kanu asuni wajunde ni o ganda andu nyum no qifar qallen ko ni ikana nke isu hosire ma holawini alla ma qaduro to de ama honya komeda magara me tamunya da agara me kamiya da agara me wugina da akani gilen kanne muku gamma kanne akanya muku ilun qasa kanne akanya muku akara kimmen gaben koni gabe Allah sallallahu alaihi wasallam ati gamman nganda qasa ata wotini izkurullah ya ghafilun awtini mungundo ko qara Allah hinko awori wayndi gamman nga qasa su ara malika nyawari harenga qasa su ara shaytan nyawari ke sawura nganda gamma qasa kanemu anna Allah hinko anna duwaw jabi wati ni wani gamman qasa waqtinga
harenga na qasa anna tangay munde nya shaytani ara shaytani nya wari antinta akure gedi kola ke sukoda Allah fasil rasul ana ke sukoda atura kare Allah fare ati jambang qasa kanne awt armare me wu haqqe be ganda luwanda kembre Allah garni kalleni Allah fare to da ati qaren qasa kanne awotni la to serunga la gahiya mukendi qare jamandi anda hengali de anyo ko honta tunye angana warsu kal hazin angotna sunun de akasa kanin ke la to serunga la gahiya ngadi tunya he tunya ngati ndu serunga anda nyaw amma nyaw Allah ke woronadi anta ke woronadi akasa kanin ke wa agolingen ke yelungu idi qasaqane asukai asuwajunde yelungu sugo tamure anganda kitabum bay angi so qasaqane muku wa sure konanda bismillah warasa Sulaiman ati Sulaiman ya kindi ya wadawunde amani atwagu adu anminyimmagu Sulaiman lemmun tananya ma himbe gaiti Dawuda lemmun nya ma himbe gaiti Sulaiman ya wa kona kiyemutu kenni annaka Sulaiman ya kibida ke qeer mani an-nubuwa wal ilm tuwagu adu annabi nyimma la rasul sallallahu atiyo kun annabi nyim onta tanga toko onta koporo toko ogo himbe toko na kamundi hindi tuwagu kebirenga Sulaiman ya nyaki utana kama Dawuda tunganyu go yanyo la Sulaiman ya nya annabi nyiminga na atwa on kita kebira kinyen aqin talemanga fil haqiqa bismillah وقال iswa man ko ni andi duna logo Allah maga ke sauda haranta jatene ikum kuyendi haraganda kin himbe anta jatene kuyendi bismillah Sulaiman qadi ya ayyuhan nas ya jama abadiro kutunni kambi honu ay wa ishaqan mananga ido ku qakum illi ho hosuya ho hosu aw kinni annabi nyumunga ila be kino o kinni tunkan ngaduna di ila be kino inna hadha kekuyo ketigi kiyani fasan daunga abangan dengani amma to Allah suro kuda aha wala Allah tiga Allah kuyenga amira Allah tiga Allah kuyenga ikun suro hilli adamu nyumundi ikun maqaman ni maqam syukur Allah ku fande kene kum maqaman adamu nyimi qifare be suri maqamani be suro Allah batum wani be suri raqani ikun di dantanu wadi ikun soro hilini ikanan gonga angar Allah tiga mo kwanan almami kwanan kana kenga Allah ganda khairin yanda amma kaman kinyi maqam syukur ma mu kinga na kota laqinga an sonno menna tehu an patina gollenya alhamdulillah anta husre ko ni gempalle wasondo na kanne alhamdulillah anda husren nyana Allah gara nema be kinanga husren tanya na tai alhamdulillah laqe ban da suron de laqe ban da suron de wanga ne husren nyana kana ngani ka Allah kenna Allah tiga gullu kun sikwai sundu men golle ngono honsudi nenen golle ngono honsudi suhun golle ngono honsudi akkonton don kalle keni sondu men ba nan kalle
bismillah تحشر جنوده haiga kahumandi akurinyugunga سليمان Sulaimani dangani ira kurinyugun kahuman meyada من الجن gilli jinnan jamanga ado adamare min jamanga ado kampi honu ate ke hay awoya sinyugoya Allah ke ma kutun konoda ati kendani jamage gabo mo wurunga yuzauna iwi majana mi maja ndiri jamanga na gabo wanda lingidi wallenga nay aywa kuma famun hane jamanga na gabo ñu wala jaman kana gonga igo gunnentu igo himmogontu aywa etine igo gullaka ñigo togon ko ni gede ñigo mayite ñigo wure kebirenga o minni doru o slahanan sallin doru aganda diga hananu nganda kiye kungo siki be suwarni ñino ina tumay ngana bugo wati kebe kebira hallan ko benu gari kebirenga hananu ngo gilli kadi ani kebe himbi gana togoro halle aw walli himbi gana tunu aw walli himbi gana himbi asu ya gotu ngana jamangirndi surru wondi ga doro bo ata ko ni kinati ya yuzaw jamandi gaboyesu annaga mundi ko ganda hotere ko mo sikki hallan ko mo dangini ko na ho gabnya wati kebe ko ana walle di halle ko gana ho gabnya ko mo sikki kebe ko ana wurni nan dangini ho gabnya كيف تون كما جندي بسم الله حتى أنكون نالو في ادخلوا مساكنكم أغتاو دينغران لا يحكمنكم سليمان ما أغمونيونكو وجنوده أدي كورينيغو وهم علي هالي كونغا ناني إما شيداي أركيكي دغاني نيباني كياخ نيندغامي أر سليمان غدا كباكونون كوني الله فارين غدا كباكونون كوني nam tungin Allah yimi haygara ma nguto be ko nigi awaki ngun diga mendi ay min kaba ko ni e ari qiri qaro aga kumundi Suleiman magara ga monyon ko adi kure nani intasero ali Suleiman da diga me kemu Allah ra wara tarondi nani ara ngana la to mo sri Sallallahu alaihi wasallam anyi terene od Allah subhanahu wa ta'ala ara adarom muslim ajama atangiloye negamni kame e farsakhi anongiloye awa kame farsakhi bani ni kilo nusiki angane kenta ondi tasikodi yani ajjaman no ondaro ye kamusiki kilo atangilo ye kamusiki kilo ajjaman ki aro himbe go terne do kinga beni de igo munyan kote bi kufar ni kemo gemme kenga atagani ndemo bambane ni jinnanga bambane ni adamare minga awa haqqi wono kenni gundu honunga haqqi wono kenni kampi honunga shaytanun do jinnanu ila tapiqore meri ada awi tawonga la naganendi na meri de kangen solle ado dakabanan ponunga ande nyimundo tuwanu kunga tawongo kangi ntago ado gorkulen tago jama kutte mo sikita de jinnando shaytan mo sikita de gundu hono mo sikita de
yiligu ngi campagne kin meya kiyenta kiniya aw gilli Suleiman Allah gara himbe no kinai kompe himbe gani vitrin kompe mba ne wujine kompe wa ma Allah ay me yaqe kamu sik yare wa ma horo yare kamu nyeri tumbar yare wa ma aw hangenya marni aworno tapeke wure aro ke jamasu ana kampitiya adi jamake suko mante soron kompe ngi magano furu ngi magano baramanu ngi magano ginu ngi magano Suleiman ginunga maga ginebe nyugo mutamira o sorenadi sorondanu ngo sorone furu gumu ngo furu ndabarni iwo kamana ndiga a ho suti mantenga magano si wurundanu ngo si ngurundini kamukerino ajo mena gane hanke ngo kamana ndiga yo kamana ndiga ke tanyugo idangido Allah fare madinai iga kino Suleiman tida atire annabi nyimme be gam pasu taga honsu ahil lagarni yere khairi wo sereda serebe ga tongoni ti annabi nyimme ke angara dinandi na batu akim makaga bira kebe ara alkaba tade ara bor nu nyaw nyino iwi batuno awa Suleiman dangai aljaba wu الله إليه ما يبقيك aljaba wu Allah ta'ala wa hayne kata aljawati mannan mundi أن هذا نبي من أنبيائك أتي الله يمي غرموني كن أنبي يمي قلي الله أنبي يموها وقام من أوليائك أيوة جمعه دا باتي قلي أنك الله قنانوها أدو أنبي يموها مروا علي ولم يهيغ دانجينا يمسكي ننسلني نيلا روانغا الأسنان تعبد حولي بوري يهيغ تاتي الله يكوانا كون باتو أنك انتناي الله رواهي كتا كاوي مغوودي ngi Allah wajibi ngorni yere hagati ya Allah ko min go sujudi ngi Allah da ngorni qarampo go yankandandi qarampo kumbal lagare mu an bi nyimme yankandandi an bi nyimme kumbal lagare ngi mo khini yere aw sarne yere na ya munda dina an bi nyimmu suya ngorni anya bire urondo kiye awano aw himin go yere ko rene ti batu yanga na tagati batu yanga ngorni kenya ngorni lakuto ndi ikama ko tasu lakuto honu ya ken hiduma iwo ken kanunu iwo kanini katanga ko min nyogo min ga kanini mo be kata iremenga ko yo kudu ngo kanini mo be kati gidenga ngorna mbangandi awana katandi bori nunga aro nonunga aro setane batanunga awa Suleimani adiga arange diga yani Allah hakebe ko ni adangi bi wadi namli daiman ho ga dangi Allah wa ko ni ken kamanga wal ma waqatinga landi hin kamanen ni mawlamin yayi hin kamanen ni mawlamin yayi Suleiman do Allah parenna o wujine sini Madina hinnan ko nanti Allah faren pingol lagarni yere ken ko jama dalla ya sawunu kitab qasin tuwanu yahudu nuran non baga bi Allah faren gamari Allah fare huwa baytul qasid wa baytul qasid ayani Allah muraduna tawhun allura raqina annaki ya Allah angara kilitana bundi Allah bangen ko ne bodura kam buwani Suleiman ati kiniyenda anken kanu mani sabura nanti an kutunna lokum bendi gemma ke moyo ko kemirenga an kanu gemma ri tonyawa an gen ta dum bin ande bi menyi an ta dum tele mun den ngeda ko me tonyana ati Suleimani awa an ga munde adange min ge diga mi mo wa ndi wa hum la yashurun
nani inta kalama ke ngure ko ni intatu ngatu nan tan du tu nanya wa ke na bu Suleiman ngella muriyen piti na ime munyon ko ni trenge duna di ay ngoro isondo men nyamare munyon ke man sabuda inda siginan ke mpai alla gar himbe kinanga inda honnata kemme ganta kinni kuma alla garu ken hasira ko nyede bo kem ay gonu ndika ina fitinati duna kanu yenga ken naro ido wuce be yana an ken payni an ken kabakunga ken wuce ya ngaba na subhanallah ko ne be nya Allah hin ko ne be nya ken wuce ni da ken yana de wana wari wodi Allah dabal go iri loye ahin su kabako kibira ho hayndi wuce ngo nando Allah hin ko ne naga akende jarabu ni ma kenya ko ho nyante ngo rando Allah hin konne na de ma kenya kini ni tahattum nufus akena serenyo gi folmana na karana bonundi nyonki aw hinna aw tagini aw bilonu aw sen aw qurana na ni nyonki dum walla hin gondi arjanna dum konu lagara dum konu indan ni misini ho di magante gara wati be dangi ni duradi na to indakman Allah hin gwadi haqiqa began tuwan at-tahattum lin nufus ogwa wana mani miyana on tasimina Allah dinga yimi on da Allah hin goni o kirana jogunu o wina jogunu Allah hin goni zati mina kai yani la dal gamande tumo waqtin kalli ya qurayna subhanallah ang mana taga katam laga masendi kana marasi go bundi mana damu go bundi na basugena ya subhanallah anda sai e jamu jenno wandi anga hoto an tayu zanna kara an qur'ana an anta kendu anni ni Allah kendi bisu la ilaha illallah bisu alhamdulillah bisu astaghfirullah bisu ma sallu annaka inda bari kenyi ngo ango ko waqtin kari kingi nango ko ne bu sagaja kingi nango ko mana nyu hintaga kwa kingi yi ikana ngin kanida duna hayndenga ken wucen no woni inda Allah hin konni ari gongo ti lokku mendi kem patina madangi ya ko adamare mu ko an siri kundu ko an kabanya na kundu hingiye daba ka konte ya gentay nga aw timentu aw hon timel ligana no kulate na ndigara bat na ya gentay urondo tiye aso ambana ba aw billi Allah gara to aw be gine aw ko sawdu mulengi kalim osri anda baga dem bagati aw hum tununa saw mulenga na ke wali na kumeti aw billi Allah gara to aw be gine himbe go senunu wa karna himbe wala sama kata senu himbe angana kara hilya go senu wo kendu wo kum karna na to tago kaba konjan mo osri akite sariandi e nakngiyen kari akoni din maganda toroni mosri nakngiye na kari akoni din maganda toroni mosri kemba tin anga kalli telefon kalli ya onda
bismillah فتبسم kidiyame ako ati sulaimanu munyu ضاحكا alikawni soyana gani yani munyu yella garunya soyenga من قولها gelle tinginye kerange digame ya وقال ara kurentigiti ja isugaro kumende wakati kebe kebirenga annagamul atindangi bismillah wa qala ati sulaiman ti rabbi yankama أوزعني ganya gana ninge to ajunni أن شكر kun ko saburangen katta ku fandini ange alla ne manunga anne manumbe angara kenne mangi kamma arin saranu mandini nganya ganan gen katta gollini golle sureya golle surebe anga dugene kinga وأدخلني nganya ganan ninge suleiman rondi tampinenga anko mun jamande asalihin kun ko musurunga andi mun do walinu andi lo kun jamandi daiman alla kumku alla ganda khairin yirasu e kim pagati na gawun ijidi ni maniya alla kanni alla kumago magayan kai kamar kende yugoya an gara kin sai kanin mugo aya annan duwa konni aha nan du jaki nan murbi tan mugo ninga ay alla ganda khairin yikunda su magayan kana dada ya ken kani alla go hokka pamaka wal in shakartum la azidannakum gawanya nan kinda an ponta maga an ta kufana kella garu neman agiliya de ara gilingen sai kanin mu ara Allah kufana tiga ara khingien sai kanin mu ara Allah kufana tiga بسم الله وتفقد لسليمان صلى الله عليه وسلم وكي قصة أو هيدان تنو يكوني أها سليمان هنوني وحنا هنا أدو يلين نغا يلين سيقنن مكي أركين قصان كون كين تمني وهلاندي أدو كينجين نيين سيقنن مكي غنيا موبي أدو همبي غراسيا غنيا أركين كون كين تمني كيف قصة سكندنا وسليمان قصة أكاني منيا أكاني أدو كامبيو تناي كاني كي يلني أكون تا غنين كتنتي أنت ولي رسيزة تانا جي أكو تكونون بقى تانيري وكيم سليمان مغا تي الله لا نينغا نغامني أوا أني جين كويناي نعم الله سبحانه وتعالى أما سنيا سريدا دي سليمان بيغو هنغر جنقا نموكو جننا مغا سرينا مغا الله ولو مدابته أنمو مدابته غا جين كوي كي خصوصيا قا الله ركيلو كي يلي الله ديادي angana hinu ba suwa junde kome ma sutu hina asuma kini kome hina donc ke holla hunde jinwo kenno ko atwa Allah ra kini kiji anda jinno kum koy bane kenno ko shaytan ma buni ni Allah to mo ni wa buni ni wi dimba jusron hegal hijini بسم الله سليمان أمان يلقي كوري أفوي يلقي فقال سليمان تي منينجي دعاني غانتا هودا ولي منين لوني دا ولي نكا مانيا أمان رانكاوا براكبي أجمع وري على دانكنا أونن كمبرا أون أنتا يري كونيا نجي واحدين كي أوا واحدين كي ما وري كم كوني أنتا يري بسم الله
kebirenga mingara qurusi law azibannahu mingara yangangata ya ken qotenni kinni mani anda ken ko kambi honda ba Suleiman Allah rahon kine na selletin dia ikun qalle ana annagamune anni jen kuti bakanga nan kampen koti walma nan sukoti nan ngara e kada kembila ga senu kasubani kasuhili antan sago nyiga nekitana mulindo kiyenga antorono kongarin to benu ngawam patin jobini jindenga way ko ndakana kun suyi sabon bakan ani kenya na honu himbe ga ndaya mariyan kuda awla adruhannahu minna qurusi metabana ga anwe nakanen kutu awla yatiyani aywa malinga de aw kemana illa magandaringa aywa ti dalleya kimbangante gani aro dalle lide himbe ga waturi men bakana ni gelle hinni kemballe nahi koye Bismillah adi aywa yelinge ki awuchu ka wuchillati lati qorehin basan gamni aywa wuchillati qorehin faqala law wuchi ko non sore nan taw Allah gararo mi maradu Suleiman Allah hinkini Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibrahimi agatla baitul muqaddasi tagandinga a hanke diwoda hurumin qadi kebirenga a haykmani mugonya surondi kebirenga ari i jaman suka humante innando serendo gumbondo kentana hangendi suutu iga kinya huruminga mogobe galli Allah ana kenyano ara kenyano kama yusallin alkabade koni sabu gobe munga wono aken ka yamarin zenta ina kumboro no koso ba ken ki katta bani Israel nonko laysu min bani Israel fandaka ta'arudu kebirenga anta qomi annaga hunne gamu kebiga ko sisa ta dangino aywa amasigino aywa kebirenga alkaba wu alla ra kurundi idiga kanu kuya ay tanu kunta ba diga kunta me so keni tata nay Suleiman adiga sage nan gaba ko tiketa agatla baslimu qada stagandenga kem pakatinga ati worni ila kan alla hurmini bo arikelli ay keta وكان ينهر في كل يوم طول مقامه agar wuce benya no kota annaga mun awo wudunu karagi ndugo be boran kota awo wudunu karagi gumbo kurusini kota su aw tampille wudunu tamse kurusini kota قال لمن حضره anasi jamanda siru binu batate ان هذا المكان aw hay no kubege annabi nimi mo bakayre arabiya nyeni فتو كذا aw وكذا ana ma kudon suko ayare mo kundu an mo kundu ataro mo kundu ayon gola mo kundu awasukoni فيوض النصر على awotini anya wake annabi me sira suganda koni Allah taala wo annagamni adde mananga sira sugara koni akata nanga konnenti sagon kitanadi وتبلغ هيئته مسافة شهر هيبته awdini ke annabi me agidungo kine qaso awa qaso tere dingirai القريب والبعيد عنده في الحق سواء ke annabi me serebe gan tintai awa qatindo mare mago ado himbe gallato to wonni koni di beso ambana لا تأخذه في ke الله annabi لومة me jaragindana jaragin tarigan Allah pindi de Allah sallallahu alaihi wasallam ayitini irinke dema birru'bi kannen do butun kutunga musafat shahrin qaso bana tere dingira
alla faringo noko noko na wutun nonga kata kasote hata kasobani hakatrenda akko nenga wono ango kanai alla farinti yike de mati tum alla ra kenyi keda ije ko nenga wono ige ga wono ko noko kasobani trenda yu konne suwara ango kania e kyanta ko Suleiman kallenga hanke sogobando nelle kasulu trenda nga an konnun kanun tendanga ma ganda me kita ma ganda sigina ko donc Allah gara ho honya kutunda aken kallenya ko tay qalu fa bi ayyi dinin yadinu ya nabiy Allah ni musliman am be gara kibe ma kutu adina ni maniya qala bi dinillahi al-hanifiyya anati da Allah dina be ga nyenge baka dina buren suya fatuwa liman adraka anati da ngani khairi wasreda sede be ga hare telligi anga tungundi tay qalu kam bainana wa baina inati ada ngani koda naga kambiri ni Sulaiman nabi Allah qala miqdar anati da wujine miyani de fal yuballighu shahid al-ghaib kan diga me ke aga himbe jondi anna kinyandi aga man himbe ni jondi fa innahu sayyidul ayani anbiya an ni mun kana ngade ayani harun timandana ngade qala fa aqama bi makkah hatta qada nusukahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam batul qasid ay la muri ngade be suri biran sella ya kane be sura ya hiku na ko meda kara andari himbe ni ayani hiku me ngade amma to Allah farin yumatu Allah khairin yoda Musa be gani Musa yi Musa ra annata inya Allah farin annabi ni me inya Allah farin yumatu inya Allah farin yumata o khairin kampanye ni ara wuce be nya Makka abati yentimme thumma kharaja min abu makkah dinya hay Makka sogobanga wa sara nahwa al-yaman adiro yamanin banginga fa wa fa sana'a aywa ana ga kinjiga mpagatin dani awo sana'a bi annokunga wa zalika namu Makka masiratu kata sana'a ken kotan trende kaso trende ali fara abdan hasina na to non bangi arangunya sire wani tazuhu qadiratuha awo haram parayun aqalla wa haram parno ahabba nuzul ara kanu bilal ilo jamakin yankanu imiragatan Allah batuno wala ma nazala ayan kantem pai qala al-hudhud awa kebirenga yilingen kati du no qad gondi istaghala Sulaiman Sulaiman lu yankan yana me fatafa anha was kebirenga samai akendi kampe hunyi adigaru kamum bangi yanzur ila tul awo dunya kamana duna haidi sigendi iballiyenga fa'ala zalika ala na to kamana kengolli bainama huwa yanzur na to yamina aw wa kamana shimalan duna hay kamundi awa tayndo noge ra'a bustanan akari to kamu kedi na nago nyugo wari bilqisa ya kalleni fa nazala ilayhi ara hay fa idha huwa bi hudhud na akhar to kamana kempai aya go ime hudhuda tanai wa gani kana ko ismu tayeni hudhud Sulaiman ya'fur Sulaiman qallige to ngin ya afuru wa hudhud al-yaman yaman ya'fur kon qallige to ngin afir fa qala afir li ya'fur kebirenga yaman kon qallendi Sulaiman qallenda min ayna aqbalta ambu mina قال أقبلت من الشام ati okubu shamiya مع صاحبي سليمان بن داود ni gonya na do me Sulaiman bun Dawuda قال ومن سليمان yamani awa yeligenti Sulaiman bun Dawuda kan koy قال ملك الإنس adan والجن ke takentu والشياطين serendo jinnando kampi hondo gundu hondo hanken tungalgo ange takentu فمن أين أنت؟ ange mugu mina ange takentu قال أفير ati arangani أنا من هذا ne البلاد baka yere قال ومن ملكها ati koni yere ka tunganga kende قال ga امرأة ati يقال yare لها ni بلقيس atoni bilqis وإن لصاحبك ملكا عظيما aywa an koni garan kamanko mobe tunga gorengeni ولكن Nka ملك بلقيس jaga دونه kama nyagarenga awa bilqisa yi aywa ken ka hanan ta wure dan de akaw kamundi de فإنه تملك اليمن basa yamani munyen suna ya kalle وتحت يدها 400 ملك ملك ati an naga mun ni yamani suna hoyi wa tunka kamun nagati tunka do imaraho kenya na maka كل ملك على tunka nyugo an naga mun di anyan tengona kura kalle nyugo kinanga kuraru nyugo na maraho nga ni kuraru nyugo مع كل ملك tunka 4,000 go keni مقاتل wujunun nagati kuri nyugo wa maka ولها 300 وزير adde mandana onati kende lengi ministry kamu sikki ministry ya wa maka يدبرون ملكها kunyana tunka o ke golle ndabarni ولها 12 قائدا kurin kananke ken tamuru hillo isna asra alf qaid ken da hoko hokur margu
adi kuringanange mbane wulu tamido hillo kuringanange ya مع كل قائد 12,000 kebenga bano bane ka wulu tamido hillo awaken kuringongo do kembate وهل أنت منطلق antar mon diga domi anna ira hanya renga قال أخاف أن adinga يتفقد diga mo kanade Suleimani gandi mundu wati nganda ke jinga mawari mo kanade قال الهدهد يماني yamanin kentada إن صاحبك ara يسره أن تأتيه بخير أول هذه ndake المنزل famu kade anta koyanta nyugo keda anganda katarni ke yagare kibaren kinai na tunga kun kada kenta koyanta da فانطلق معه milun diga domi ونزل إلى بلقيس وملكها Suleimani kallinna bilqis an-nuqungari na tunga kungari وأما سليمان فإنه نزل على keli غير ga ماء dangi yelun do menaga Suleimani yanka halle Suleimani ko ni bira kebe aga yanka jintano فسأل عن الماء lain ke الجن والإنس jinga jinando armare me be suturindi ولم يعلموا igama wa ima jinno kutu فتفقد الهدهد awa yelin kama wa ولم يروا ama wa فدعا بعريف ke الطير sabura وهو milumu أكسر aywa kebe gawo imogontu keni jambanga araken kiri فسأل عن الهدهد araken dirne hudu daga فقال أصلح الله arna tunga arna mogon sorondi ما أدري أين هو genta no kutu de وما أرسلته إلى wange koni مكان maki فعجب سليمان Suleimani abutu kya sabuda وقال له عذبنه atinga عذابا شديدا yangan kata kote minna kurusi maro dalili ثم دعا بالعقاب kemballi ara hoyen kiri qagen kiri وهو أسد الطير طيرانا kinyang koto kampi su kampintenga gope فقال له ada dangani علي بالهدهد ساعة ando hudu lisisa فارتفع العقاب في الهواء حتى نزل الدنيا atolo kamundi maduna gonyona ya gamure aga yugo ganda yukenta kundi anjondi ثم التفت يمين aga وشمالا kinyem pakeya awi tatul bil hayni فرأى الهدهد aya go hudu nga au bakado yaman banginga فانقبض العقاب gopen kenu dempa ya kama awa munda na gulli gure nyi الهدهد أن العقاب hudu karatu awa munda na hubure nyiya فقال بحق أقصى الذي قتادة. قواك وأقد لك علي nganya gana tik kamane be gara an sembendi dinan tinga kamane be gara an katandinga an nimpina ken kamane sabura ولم تتعرض لي ke بسوء sabura awa nganya gana anna gamune anna ma hobure nyinga de فتركه العقاب jamba ato gopenda to no ke sabura وقال ata da ngani ويلك ata ثقلت ngode ngode haram ma gam baganan sara إن نبيا لا alla an mi me akuna mi gara nyanga kata minan kosi mega فصار متوجهين إدغام نحو تنبي. سليمان عليه السلام anna gamune idigan tempai yo ko manan diga فلما انتهيا إلى العسكري bira kebe iga kinye awa jamanga kurenga تلقاه الناس والطير jambandi gemu ado yelun kutu وقال له iti huda ويلك أين كنت في anja يومك diga minna هذا lenkiso فلقد ande be nyimmin dango نبي ngode الله وأخي ya kara براء kibarin قال kara سليمان na tingang kurusini walla nganya gangkatana وقال الهدهد alla garu huduran أو tidangani مسكنا نبي الله ngetreo agati min unya gangkatana miyun kurusini asu kamana kenya koni ama bugundi mure diga men sukoni فقالوا بلى itara kenko إنه قال aka kata yen koni أو لا يأتيني بسلطان مبين ati matam do dalle gandari himbe bangandengani فقال نجوت إذن ati ke biran nge koni kisitene o hoy woy manga nda kara ani to kono وكانت غائبته من الزوال na allati awutu amad durandalla basa na wutu zawali nga kintika jolonko ولم يرجع amari إلا بعد man العصر asarango sallini kenguti yani فانطلق به العقاب ke birenga gopelli tay حتى أتى سليمان ya Suleiman ya وكان قائدا ata على udem pai كرسيه ita ho kama قال kama العقاب jamban gopendi قد أتيتك به يا ati نبي alli الله menda hay gari فلما قرب منه الهدهد kudura gatindo رفع رأسه ari mengutu وأرخى ذنبه ni ko kundi وجناحيه ni يجره tiri مع dia الأرض yendi تواضعا yang kai لسليمان عليه sa Suleiman السلام dengan alayhi salatu wasalam فلما دنا منه aga tindo da dai أخذ برأسه awa Suleiman yidi kitembamba ومده إليه. na yun kulan futu na وقال له kirikatiya أين كنت adanyi mina لو أعذبنك mingara عذابا nyanga شديدا kata mo kote فقال يا نبي ada الله nyime اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل ati simme de ko tabe anyime go sikki alla jomme na kanai simme kenga de فلما سمع سليمان عليه الصلاة والسلام ذلك Suleiman alayhi salatu wasalam birambe agara ke diga no mugo ارتعد asaralle وعفى عنه ayaha maka ثم سأله kembala ما ratirni الذي أبطأك عني man nan dugundi na wakati kisinya mari فقال الهدهد
كبرنا هدورا تدا أحط بما لم تؤت كبر الله هاي به إلى آخره. ناهي يعني جما كدي جما أسوسون إنتيني نام مغصرون إنتانو كمغا كذي هونو كبارين مو جنبام مغا أغما وري أركينيا ترن نجما أقينو كده كينيا نابتوني النظام السني مغن تسير بونو كينيا نابتوني إلا جنبان غراقي أنا كينيا حكمي donc anneva ba honson mo nga sura honson mo nga sura no kobe kempo dal nasru sunu mo nga bono no kobe kempo kinni kinni mendengi ma hon ngar kacce ni soni kinni nuktan on ken sunu qissa ken and man mun do qifaru in tasihim konni na anjuma ay musite ni go to qadi iganda diga mo yo go tani go to qadi awla yatiyani da ona ken seri angana se mo boteni go to qadi himbi ga ko ni tan ko meni Allah da suda in angabadi Allah subhanahu wa ta'ala antan ko ma ko inanga كم وتويني كيف عملوا أن بنيم كم وتويني سيه مغني غوبين ديكاتا ينا لاكي يندي يلي غنين هم بيغا نانكي أنن قمرا كندي ساغندي أغري باني كيغاني من ديغا لا أدي الله أنو يمي لا هايغاني أكين قلني مادي الله كم قوري نما ينقاد حسا ومعنى أغتين تو سليمان يا أريق وقن قيري نائي كمبون باللي قيري ممكن يغرن اللي ما ينقيني الله كم قورو نما ينقاد يغرن اللي ما ينقبوني كيوري تاخنا بتو الله نما ينقاد ما ينقبوني لكن واجبنا ممكن يلوني asre ngani mo yo ko na yakunu o ko adama mo baranta ko kensiya Suleiman bira ke be agari kitemba bana riga yeli ngin timani ya nabi Allah اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل الله لو يمي اني ميغا ورني سكي بين الله جوندي سيمي كengade يعني الله سبحانه نيوال نيت الله راتونغا ده راتونغا ده كي صابورا سليمان سرالي اكانو راتون الله غند كونان كندا انان دو اورن اندتي الله باني اخذته العزه انان دو اورن فلان كان علم بكم كده يا سبحان الله يا سبحان الله كده يلي شيء كونتروباني الله كو سليمان دا ما صار لي ما فاوري بامبريغا awre ke me kata ke tunu ngebe gene ane be nyinyo nyamu na holu na sisa amma to ari mbuhiya ari mbu ko meni anga walli ke mo yadi kumenga bono mo aga muti mo aju nga bono mo aga na alla kanda ara mbuhiya alla ko muna walli ke mo yadi anya ande kitana musala hantam yagallo sunta susine harakin na ya anta ya he digame ko nino ko mo sire ladam nyam mo sire tam patendo anne ne ndan so do mensu anna soro mi yana kempalle ina sampandela basa ina ka anta ko yana ni ko maganda
kita nan ngandati kita le mangade kita nda kanu Allah har banda ko ni ade kita nan ge hije kanu Allah ide kyon ko ni atana ma butu kenni anna ma dambre ko nanti sir kallana nyeni kay dolominana nyeni kay fasir nyeni kay ora re okuna kitinde kidenga kiye adiga bana tanda dikkan Allah mbaga wari nanti kigana tingen kan Allah illa Allah ko mun sini kem pakati wanda khair killa arlin dan su de ma ikam ko sinema Allah ko mun kiya ko andi wasiti khairi ko arna wasiti khairiya nak andi simman husri Allah ganda an kasim mani husrina ni kiya ko Allah ko mo kundo an Allah kida Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu hunata da asro mugru ti khalifa karagandi sena Umar khatab kismari ada duna haga tere mundawuma ada suron dawuma ada Allah kanne asigi Allah da arina anan sit Allah da ho gan kuma nan nya islama wundi mogobe arana ke mogobe agara duna marawa islama won marawa atkebe konsu telemu konsu suro konsu qura هذه ميرافات لي يقول يوالي كتير أتي إسلام نبي مانكي تنام أكين يمي مر من خطاب كسمارين أريد يقول لي أتو قران تيمو مر من خطاب يمي أي الإسلام نو كان نجيه تنام أتي ولين كوي أتام كوي مني أتين كوي دلا غرا كوتان atawa awatirin gana ogona kunkeko digamen no gondi ati kempalle iran keddi ati anu di ay iringeri en ko tanga duna so aken ngolandi allike so man danke o sen man ligidi ke aliman nam to won dilara ko tanga anga sagay Allah do bringa nan dimurni sigi Allah jomme na gani الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى digan depe digan logo sero sero digan nakkan isigi kotang Allah jomme na gani ken kamane anyuki amo skaril ni tangana katatinya na ken kaman tawdu ran mine arjanna la ra godawa ko ni o ma sagai angana sagai Allah dai le waju ne ko bani na ko komenda simme ansigi wakati nga Allah jomme na gani simme ken wajin de mota ya karai na wajin ma da hawa su kana kuma Rasulullah Ibrahim lagi ngin ta dengan ni atindo dalle
faqala hu ilin Sulaiman dangani atinge gorngadi ci honyi anken Sulaiman ma gorngadi di tikengane nge hay garanga mbugo sawa ino bung ambugo sawa dingiranga ndo kebarli wadda kana unyani de ndamugo hede nyaage nyan sagai ni mi andiga nyaagan sagai so ndo kebare agaben ya kedu muno zannu muno atinge nda yagare yani awoki jama marama kira ke yagare ko li ho su ago kinni annaki hamundi tunganno wala arshun wasame wo yagare ke dangani ken korenni be Sulaiman uti wa utina min kulli shay al allati gate hududan de ke yagare ka wa utiyati min kulli shay يعني هدوء مسلمان خلنت أركيها ويا وقته كيف لنا يعني أوصني والمني هونسو أحط بما لم تهت به أراكوني كنو نجيب غورين كده هو يواتو أبونا سليمان عندهم سليمان منو أنتاتو أمو بقى الشام أمو دينا من نقصو كيو أمو دعني كنو كما تغبي بأنك أنتاتو كوير أنتاتو جينا ما كاندا ملكا ما كاندا الله ما أنتو نداي يلي أحط بما لم تهت به يقومي أنا تموت وأنا كمي مغنى كان يلنتقنا نيني سليمان مرندين الله يرى واجو تاي na waju tay kebire ko kwansiri waju sire ma kabati antu aruma anganda himbetu kenya gabini mo sire waju ne mbu sababu ndok kibar li dan kana ko ngene ha nyaare yaare ni wani tunganga konsu wama konsu ango Sulaiman mote dira honsu kinanga de yare yangi mira woy honsu wa honsu wa hankaman kombe bega ma pale bega wa ma azim agiloye tan sege sogonye ano ondaroye tan nakate sogonye agiloye kamundi tanjike sogonye na dabari kange ado qalsi qulle ado lu'lu'un solle ado yaquti dumbe zabarjade qalle imoro de qulle atta nunni annaga mun yaquti dumbe nga ado zabarde qalle nga la kunyeri way kebre nga annaga mun la kasu gono ken worno kombe de godi asuka mo de mo sogene meya kaina kanya dabari ko nanya ko misesi palen nimeri mo na dabari kana dabari ko mi ta honya dai kai hinya nda kiyawa kibla kome daiman an konto ngari an samta ko ngari alla nan kata ni kendi alla wan tu ni kendi bil khiz ahawan sharhabil ya'rub ibn qahtana kun sogorunyen aha baqani tungan bu kore aqsanu arabun tungan ke barendi aywa i sogore akisima kogo be gara jamane mara tan nagate ki yagare yanyi an nagatan ala gare ngakundu atu kembi de sirine de na jamane mara mpa ban kisima kogo diga na tan nagate sire haraga na yasu sine bane hanga o kendi de akinyanyi atan nagate ndinga honuti atan nagate bane ndi diga mu kon ngo me sobe ke sabuda
anyitini yagille mantike yagille mantike yagare nyagini an yagille manyi ando himbe go me yagini ndo kyaki nambal koni ke meya nanti an ko tanagati asura jamane mara iga makken kita ikenda yagini ahaba sharhabil iga makken kita inda yagini bokke sabuda anyi kanyi o kuna ta oddo sa kunya na kene bambaran kanne wala kanyana nyanyi agena sunga kanne nga tuya la tuya yon takinto na to ikanye ke ya ado ikun hoga to mosri ango golle bi alla wato ga be kinna ci ñu wonu ngadi anda kulliga ayi walla ay miya fam no ken honyi lañe o ken sabura ahi lu jinnanu kana kem bangyada tanken do kanyano kutun daban ando togana kutun daban angoli mulligana angi walla ango yagarul ligana angi walla bokke sabura ngamunda onya mi jangi adunya tay ila mi nyama gollondi bokke mi nyama gon no nyen sa ari ya bi jinnan otani ya bar adamare mi nyako ngati ya le mantidi bokke le nyagare kenda le nyagare bane kitada amalle nyugo kita bokke ni bil khiskiya wato aga hawa ga fati ayan ka banan tawo ga yaringin wadu wat so ken se hinga bin ayo awnyana antanyana ataronga di onanya ondanya wakati kebe yuru ya garen tabana awono doro wono sagonya kudiga musikan ka banan godi awasutu wa hawen jaman binga nyime ara hare wara na jamanin kanangin sukri besuri amini dengo kubeno di akhalas denga widi ara yaga konni mida isugandari ondi yigandi ni minindi konchinga ndiriga ago bakani su kursi keblinga awnyana andanya o sagonyana angu mitu ngebitu ala jamanin pankan sukri koyo gara mo angu to mo e sugari wat kebe ila bito mani me o yagara quraindo sagonya indo keta hanka kurumban tawo da kem poy ala qawi la wala ko tabe di lankara wurondi iga yige ni minindi iswa karunga bono ewa iga gemu golle be di ranya ini sukrus himbe nu gara kun kurusi ara hotana no wara kunda kun kana kurusi kebira antado selesu na aro selesu atin talen qoru kan gan wo himbe mara sunya ya garen asu apalendi yome golini no kamutu mi ya gare ya nyama apalege yonda bakat on bilqis yelum baygara kindo Suleiman ya kiyame sisa Bismillah وجدتها atin qade Suleiman inda kiya garini وقومها adi serunyi iwo sujudi awakiye nya dangani من دون na الله kenya Allah ida Allah tono de ina kenya batu Suleiman وزين الشيطان shaytan suramani idangani idange golli bureya صدهم kebire nga shaytan ri batu ari kaba للسبيل bakka awa bakarunu kisiyen killendi فهم ati kunga ke sabura inta kandini لا يسجدون imma sujudi Allah dangani awa ari kaba ke sabura inta kandi aru ido monina Allah yasjudu lillahi imma sujudi Allah da kebirenga
أنا هلا ترى من الزائدة وأدغمت فيها النون نكين أني ألا يسجدوا لله أريكبا كسابورا إما سجود الله ده بسم الله الذي أو قوي ليعلم أهل الكتاب يعني لألا يعلم إما غراته الله كبي يخرج الخبر أغاو صوهم بغنني كامباتوني أنا بغنني مونيني الله بيغا هندو أيوا يخفون إذا كم مغنني صندموني أو هندو إذا كم بانغاني تيني نوما الله وكم مغني وكم رمكي نقول تفسير دان تنوي فاكم بكنتين هنني شيطان ريكبا يوكيم بطن الله تنين شيطان را أنجام يقولون سورة مغيدا الله تنبتو يكي ريكبا بكا كلينا وكبرنا فهم لا يهتدون ألا يسجدوا أم وتناونوا na Allah ke mananya ila fahum la yahtaduna ila an yasjudu wakin qanawul ke sabura in takandine katta in sujudi Allah da wal ma fasaddahum ash-shaytan li alla yasjudu lillahi wal ma shaytan rikaba imagas ku sabura imma sujudi Allah da ku tafsirin nati masiko so sornadi ala kulli hal isujudin balagu asabungri iblis yadi koda imma katta sujudin Allah da كين صورة أنا هي أقرن كلني من كسائي وقرنا علي وهم لا يهتدون أو سكنوا كين أوت ألا يسجدوا لله الذي خلقه يلي إن تسجد كفنين ده وكان آخرنا كمول ألا يسجدوا يلي إن تسجد كفنين ده كفنين دي هم كنتم بوني كمون ده منين دي أكين آخرنا كمول بسم الله أجا الله تعالى أجي تونغ باجي تونغاندا إلا وما غاندا الله ياي رب العرش أكين يعني لا أرسي كمانغا كين لا أرسي قورينغا واندا الله وري كاي غيلين دي غامي كين غيلين قورين تاغون مو الله تودي تاغون الله تو الله تو فقيقا أو كم بهون كود أو هم كود أحط بما لم تحط به وجئتك من سبب نبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا أسن عظيم ووجدتها وقام يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم كاي لين دغامي بركبي اگر بلقيس ارسلكم بالعظمه كاتينيا كينا ان مني من جو من غاني ناني ان قاتو ندي دمو ارسل يونو كينيان قرا هو سو كامون دي كبي اما كينكو ندرون تاون ساغاندي كاتا كينا او كبلنا كيني غاتي كي ساورا اگر بلقيس ارسل كنا قوروندي radgamion qoro man kam ara alla ko
na arsun ko na dikenya ko arsun suya ke arsu qore mi mu ni kenga de ke baran ko mo ni gara ago mo wera kenya ko na ko en ndi kenga le ami so no mem munyon ko ami mu ni allah ami mu allah al arsu بسم الله تقولي سي كبر سجود الله إذا سليم وهم يكونون سجودي والله قد دوك بسجودي بسم الله الله بسم الله قال أغتلي سهينا سليمان واترين كان مغتلا أغتلا سليمان تهرورا نغني موغا هايني يلي أنتموا معانيا يمغا يلي غارندنا كذا أكوني كمو الله كمو كندا خبارين نكيدا إنا دغنا هنا أنكن تانكلي بنا بين يقين هذا بالنسبة لك amma o kana kiriti yakin o kana dangna wona ko ngana kana bane madjoura de Allah ra ko kabake ngam himbe ga basudo suya ade Allah farenda kibare ngandara nga anna dangana ko in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu dangana ko Sulemani di huwa hayni yalla ngara himbe ko to ngeni wa ma anya garanti wa huwa hayni rasulnya ka to jukundi anda mo bani antiga di ma ken dabar de balango jira gin gacce ngana kitari anda bakal ngabada bismillah اذهب ati Suleman di bataken sa nas awa abere na kin ayime yani at annan diga bi kitabi tin sahande ke sahande ho an anda diga nasiri kadda bil qisadi surunga kem balle annan yille baka imra annan sigi wucinne فانظر annahum bay ماذا يرجعون igo kebe sagandini fanzur annan bayni ma za ti himbe iga ken sagandini anyan jondi himbe go nyana kebere ando kin jabuli arajga bismillah قالت kebere andi bata inga agra wara to gen kamma akanu ma wo sarle ya harekati jaman dangane ya jamauru binde atinge ألقي e haygara batare seri kamma ke kitabe duro ide keni batare khore ide basa tampo ngai tampo be ga way na batare sa na bere na tampo lay kengri hankamai kiya sabra at kitabun karim bismillah إنه ke be gani atampo من سليمان تاغري سليمانيا إنه هم بيغا وبتاغ النغني بسم الله الرحمن الرحيم كما غوروية مندو نجقين دانا كي كمالي وأغسل لنا دوكينا نغناغي كيانا نغني ديغان ديبي ديغان لوغو بتاغ نجري سليمانيا سليمان مي ديبي كوني أمي دينجرا كوني أمي هابكو أمي ماكو بسم الله الرحمن الرحيم قرينا كما غدو قرندي قراغا دوكيني كما غدو قرندي قراغا دوكيني او كنتان كنتو اونتان بوراتو اونتان ليراتو serebe go ke batare men kene bilqisiya akhiran qoreni
kana gore serebe go kimen konni ikeda jaman ko huma bi tikene bataay gore de edanga bismillah قالت كي غنا وقت كي بي يا غارغدي يا يا جماعور بنت كبرنا قرين نمرا وسا ndangki hidi de ke di tuguna ne de ما كنت atinga bil qisama ya أمرا aywa hi kutunda na ya gare ya تشهدون ma ganda hadaringa kinya sabunda ga sukri ari jamanin kanan ken sukri aminisirin su akurin kanan ken su abatanan su a sukri ngucce mahi kutu ba sundari bismillah قالوا adik awa itiada ngani نحن okukoni أولو قوة okuni sembentonga وأولو بأس gajangin kamannoi شديد o gajangin tanewde akotenni de والأمر akutengoni kenga nyime maaketa فانظري anyi men bayni timmanin neni ango yamarni kenga okoni mo sorontenni ho ndok mana yo kendi ado yugondi ado gajangin to agondi wasrema kano ko hina gara halil gan anyi mo kentu ho ndok mana akutenga nyime ma on kanai mo ma kanai kenna nyime kallenga keta nahnu fi jahiziyatin tamma bismillah قالت tunga yang ada ketidangani إن الملوك agana tu tunga nyunga indaro awajamane ni iba bono di tikarandi ngade وجعلوا عزة أهلها ahillandi iwo annaki hamundi debeke akallan kunyana أذلة awallo gondongane ويفعلون ati ke batare kindanu kungo gollini ke mo yani ne himbe garo ke batare men sana katinge ke ngandano andara jamane ni awa tagayin suka awa ho kusugide sukarna akatango ama katango ke mo yana ahilane anda katanga ho woni kanange ango ina halange na ke men sa katinge ken kama bidu sirne de ya ande gili ati kitabun karim bismillah وإني ken aga tinge ganati himbe bo kebira an kun kalleke kinni sago hilandi o hada khiyarun sal wana otro bagin yugo hina wana bataga ke kindanan mo wontu tikin hada khiyarun awwal atinge koni ngene qindana yarea katta suleiman nuya ti kuy honyu ya ngene haindana yarea ti maninne awam paawundu kingo sagene anbe ngohoy go walla digana katay na hoy gorim paawun tarondi kebrenga iro mogobe nda sage kebrenga ningolle rinte mutun ken kamma and me ñiwe ganday kendi mo kebrenga kembi batransre parce que aw tuina diga men bismillahir rahmanir rahim hankama ganday ga ntakana hankamai akaran kore ni de akaran kore yelinya motagun kesunya jondi arasum digamen de wi kuy hoki awari gana wantari gana hankamandai awari gana and minimendai antari gana ara jaman ka huma me yugundu yagaru kebrenga kamu karagi yugo kamu karagi yagare kangen to hallemu na kunkiniya na kankuru yugo kiniya na maganyitun kiniya na miskinun kiniya na ambarun kiniya ni suka humante kini harenga na kanhuntu yugo kiniya honu bote nyingenteni na honu kiniya honu mabote hina na bata yugo kiniya arkema munina wakada ada kukini digana ana yugo ada yugo ya ari na melo kuma ya garu na yugo na melo kuma ta na kumbu medi
Suleiman da kumbu min ara jinkini yati ni tanu nyanki ari kitu mukinga ndaranga yugon ngoku sagara jimu tu tabane na iya galla kenya ngite ya gare miske nan gawa ana jimu tu kundu itayini anari no gendi kenda nanya kundu yugon wautu ndo andura ni ara kentu kemmo wadi atu kuni yugunga kuni ya arunga yugun dura genga ho ya tikesu ya gare ya gare kam ma ngate ngo ati kesu yugo kanun goni anyi ngintenni tina gare ladi sere maganya de diga men de huye kuro muslimani marandendi donc kuro nda yintel liga ma gare liga na ladi nambu bote nyenge mo ko kuro ngoro ngadi lulu ni ko kini bote tay tam bote haramare me qase nda boto qase nga marande rabata nyugo kini manna no gondi ana ko na to ma muni ana riga na kolon Allah na wahay nyankandi kebe ga wan gondi ati lulu nyawari lulu ke maboti ati kenyen kebra ke lulu anga boto no na adamare me qase nda boto yeli nda sum gon Suleiman da katab laga worni Suleiman da no kore farsakhnu kabbi bo kenwo gemme tampille ado klonu yeri na su bayti kangen to hanga na su koriti kangen to hanga ko bi gille ba shaytan ngama Allah da koda ti wotta gandini ada ya gan takena mu ye wonno ko kore tagada katay bilagari kebrenga ati yali daba kaba konto na mina ewa dis Allah al me hangen go wodoru daba ngunu kendi kum parampare ni de asrenda kum me walli ati qaritiya iriri jinna nu ni mere mundo hundambo binu gawi ma iri suri ni jo birakedi iwo kronya di wo busina di kangen to hanyen idan iga tiddo wakati kebe iqobe ngagri an ko Suleimani me tari ta quranga jamalli kurai kom ugara ko ni mobe e way gemundindiya irinde yo komanan tere kangen to hankamma kangen ko binya ko rente ni gilli tampido halle kilo aywa iga tindo ila botinne yugo wari kangen to halle mpake be ga yukuma kenya ngemiti gem bakhen ikan ilo kunyi gada tina ken sambai oro ke ganda diga magati ora ke uti kanya na lakini ya i mi ko sagara ken sago ken boje i mira ken sago ken botir tabani wa ni ahare ni munzir atanga na diga ati adga min trinka angana ni hankamanya gandai timaka kanai a hankan ta ko dinge bil qisai ngaga may hankamai adiga min trinka tan taronga anna fam tam pakrenga angandara nakinda tagariki akhiran qoren bismillah فلما okin himbenya bilqisaka adi siru batarenga kine dibirambe جاء awa harenga ri Suleiman ya ti kuy honu kuya agar harebe wararni aga to wa hayni o hoy waqinay kebirenga golle mordi tage kenja bunya kama waraken ko sisa bismillah Suleiman di harun dangane an kunya ganta kuyawa an kun mutina nge demana ti naburenga himbe Allah gara ken kininge ya ken nam pasamunda dina hunga agara ken kinan kuma nge qalle arin kuduna arin kulla gara an kun qalle ni duna ba ne kaman qawtini ininge dema kam motina burei بل ngawara an kunga aga nyagalin dengo aga wasono ta aga kuyege ya an kun ma kan hunsi kebiren aga mi ya gantai
bismillah ati harenda sage andam an kuyiken sage ngenta kadi kana aga me ya ganda abotun tige andan sage katiya فلناتينهم ka mo gariya ti kurinyuya awakatu dange gemmalle magunda idanga ni biha ti kungane ولنخرجنهم wallahi mo gari bunni aw sabai debunga illo ndengani ikunga inanya kinne ne kinne nga mo gari illo ndem bunni inanya kinne nga al isghar وكني جاتي اللغن تاغونا الزلة وكني مانا اللغن تاغونا أجارن لك يا أقول أتي سربي يغو كبتاغي من سحنا كتنكي كونغا ناران دي بندي يوا كارنا دي هالي جمع كتيا أنكتان وإندان كتاكا كان كونغا ينا هلان كونغا دي وسليمان هاگara kendi gambana ko ngimala hay aga dunanga ngita aga liya aga gamari nganda aga nyino aga logonte mo bakade haren sagir ari masalam bugunda da igara himbe wari ara gari jabiti kebe inna Suleiman kuna nga kuna yere kari ara jongiya igamari indari kemre nga digindari ayang kawa ko ini nantiri oti daiman ikungana kuna so bugura kemono yukomon sehena yukun sehena nanti Allah ko menyenia ewa yaren ka haren diga ya kunnya da de ari mo surodi ta ho kyan kotada alkin saura be da gan kaba sauye su kempa na iso ni bahille mun tigiti nan tlakarna tangandana waranu himbe no koni aywa ari mo surodi kata Sulemania arni ngaramani arni tinna mani nyanna maga mani awda ken teringa aga yirni aro jama wuduno tamido hillo atun kan gullemme su gani annaga mun ni kendo jama gabe mon dome wudine gabe jama ngo dome aro kinyade hankama lemme wudun tamido hillo abane bane be gani kendo bane su do wudine haqqen sere mo dome kuna atra lemu amin wa compagnie irin dempay itinto ido Suleiman naga kebrenga atta hunde ko dai atarongo man kangendo ko bendi atinto ati manniki iti anyana bil qisaide iyankar o tatteke amadalla oda naga anta dangini kilonu sikimir khare بسم الله كم بغتني سليمان تي وكني قصة ناي قصة بين سليمان دو بالقصة أدو إفريت بالقصة سميلي مغو إفريت مغا كن قانا قصة سليمان تي جماورو انتين دنغاني أيكم أنكم دباني بيني أغاورين ننك سليمانيا تي يغارك سمينا هم كان ياتوني قبل أن هم كان ياتوني بقصة نغا أودو كنا نغنيا كورا ورني تاي ikiye bati de ido yore naga kilonu sikiyani nambugu yere kandi kunno kunga aywa hondi qaso trenda hondi koy trenda kura worni tay ikiye bati kilonu siki bismillah قال إفريت كي جنة يغمبانتي من الجن اللي جنة نوا الإفريت يعني جنة بسمبيون وتنغني كين ينقلي الإفريت أرونيانا هنكينا عند اللغة
arunyana yimbenga andalunga da yani jinnan koni sembenga na qoto kingo killi al ifrit jinna sembente ke jinna aw gilli asembenga ayaren campagne ni atandunga nga ayaren ngara ho war gen tandunga bane me koni bo qur'an ma bangani ta kamanin to nga tafsir gumu konti zakiwana yani konti sakhir yani وهكذا بسم الله أتينجي ورنا سليمان تي أسمكيا هم كاني أنغا جلي نانسيجي بكان تاوركي لا دندي أندا تاو صوبانا تاغهونن بينيا غبوندندا كيان أندا كي تاغندي كندا ورنا كبيرا كاتام لغا غري ندا ورني بسم الله أتي بسانكي نكني سمبنتي لوالي كموري ni duntingi nga ntahari baane bakay adabari moke magani tebe gawai ndaho bakay ngira wali kemure tawen qalla wa tawna litai wa ntahari baane bakay bismillah qala alladhi sulaiman di anda hoko nka uridu asra min zalika himbe gan jawke ngilla hinna kini himbe gan jawke ikiye batude ikamana liya har saho konan boy himbe gan jawke na kinya munda basanna munda an kinyinga katta ya gare kibla ga kinyi e kaw kinyine wucinne eri bani ro tagande yo kinyine wangi gri wati nyime khala kinya bati bismillah qala alladhi adi yemmen kusagati wa qore ga okennindi gilli alla kitabinga atinke nge worinanga tisamegeya qabla an honkane anyari nga sagene katanga yani anna hotte nyamunda kebirenga hoy wohay anna ngure hay anyari ngara hoy woy ho galumanda anna nyari mbuare nangure hay anga ina won ya subhanallah ntaketu ngaseren taketu Allah makin yingida ngamanya taga hoda digan golle anga ta himbe to amme kame wato agama himbe nyanda aranya me ugine da Suleiman to ni demo tiki asa on demo ke kina ko na mu koni ke Allah ma duran to ko de me tafsir gumo hono de asfiyan bon barkhaya Suleiman mi nyenye Allah yimeti tuwa maga gilli Allah kitabunga kin kan tuwa ya Allah to qorebe an ganda kritai bani awan jabini Allah da tuindi kinga tawreta di Suleimani amin sirin yugani honu di ayi Suleimani komin yugani nga Allah wolin yanyi honu ti Allah kome khidri yani honu ti Allah kome jibril yani akida wa tawsiru ni ngono yimi ta yimi yan ay yimi yan ati ka ke ken ka fo sage ne kata ifritu ke ay himbe gara ko ikira o kenyana kata wucinne agati igoro himbe agantaw kebe ay mera ko kenyana bongera worni hoy wa haynda worni siza ngala kulli hal mufassirun gara kebe koni asu bun bar khaya kallake kinyam bangenta kinyen mashhur nga muwasri indal mufassirin mufassirun ma kinyam banganta suya bismillah falamma adibirambe ra'ahu Suleiman gara samin ngari asabatin dengo ikeni ari ya ngara hoy go kama aga ya bakari ni wure hay aranyi aw kombendi na lakunyeri sugay bahil mo ngabile ko say memaga
gardi nu ngono mabuwa sera de ila ngunyem bogo na igrendi wurandi na khiri ngunyem wure na la senu nu Suleiman jondi yaren kom yemuche wakinno kula te mayre ngunyenda toni na la abundi na toni doru na la belen ko Suleiman jondi kon ki Allah raw andi komendaro ahon sunyananda yoke andi be nyimme he qifare he Allah ko muslimin ya san qaida nyani Allah ga ho andi bu nyum na mu'jizai muhalihe ana nya iko musurunda karamai bismillah qala Suleiman tinna kiriti ke modi ke ninge kama fason dawunye nge kama nga munda ningure baga yallinge Suleiman wa kufandini wa min wo fisringa lawuni ni manga waman kebilan gen kawanan kanunde ati nga yemmebe aga ikaman neman kufa annama akaman kufande ani duwada de kufande mbara yanta kini Allah ide ananyi mada Allah nanjidi yemmebe wa aga neman pisrin Allah nge kamanga akarin dengo baka ken kufande mbara anta har bane bondina Allah wa honnan sire nyen kahana koyi honnan sire nyen ke sikandinga nema sikandi bi ga nyaada qissanu kudi sirega yu halle hayna nganda mun ngone kem pay kay yire khari al Allah kufa na akoyoyi ikanude ike gandati ho Allah kenyani da ke birenga ikaman kamana haya yalli ke kufa na minti kufa na ika kaman pa minta kufa ndede anda kufa wo amma kufa wo annan yimada mangani me kama haqiqa daima Allah ko mo ke mo Allah ganda keringe da ikanna da ya ta hana ta hilla ta sika ke tara wala ngala yimme ige kaman wani wure baga de tibra khairinga wonyananda anna warake yokidi annan kanu Allah ko ngi sagonya ngi kha ko monne ko medo kutay ndabaka ando sori ndabaka ando golli bure ndabaka Allah ko manan sagonya nda annan gaba kanna de Allah ko musulmu ni ma ngali kundo Sulaiman alayhi salam Allah ko musulmu ni ayani Allah khalifa ke kota ikum ma yang kantengi ni daiman idi du naga ido komun naga ido Allah naga kim ma yang ga sabuni agati ayyukum ya ayyuhal malaw ayyukum yatini bi ashiha kin ma yang kayni wa Sulaiman watu komenta Allah ma kamundo nyandi lengi himbe gantinta Allah dini ke o kento awatu ke gandate Allah na himbe nya sisa wanya na kin ma yang kayni ikungo kunduya Allah sallallahu alaihi wasallam angi sahaba nan duwaida yo duwa mun ni maka Umar saray tiwara umranga adu Umar angana diga maka mungi ngata an duwa usudu kuide ken mga yang kayni kem balle Allah farem mani hajuna Umar duwa ya lakin mga yang kayni komen nan sire mga yang kana ona tuka ja kanan kin ngo duwa mununu hallan kem maka timmante anga duwa mununu ho maka anda ga mun himbe ga matimme nambaga ona kintu aw husurnaka ande bunyum kifaru iqtisana ne konni idiga am kuri golluko angan killunya tokoday awren ona men sere on arta woni ona men sere sere mak nyekere hina tamallahi antana duwawi kintan
bismillah. قال agara ñi wure ala allah kufa na barkan sawndi kembalati نكروا عرشها kebirenga qara asame ke qara yillanan kupa adangani qara nya mogodi anda wari aga sammay mogobe ننظر kebirenga okana hayni تهتدي yalli awkata atunwa أم تكون ma awnyana gilli yemunga iganta ho yillantentu o kenga tunu basa wa hakare mogon tunu aha kara nyam wonne yugodi aya wure agandari o wa hayni do kembati yalli aha karen qoren niwa ari yille so aga watun wal manga na honyilla aranda kata tunu hakare maknya mo osri o ken qatun ira illa honni nan no kuyunu illa aya wure honni bismillah فلما atibir amme جاءت ya gade kika ken Suleiman ya قيل diga mun no gondi iti ya gade kedangani هكذا عرشك ke birenga an samebe anga buna to an palleno ke ana kundwa قالت ya gade kedi كأنه هو an wotini ke mane ay yani aratu igara anyamin tan koni mogobe akari nyamin tan jabi yalli an same kena kundwa parce que oran to mugu same yo amga bo ana kundwa an ga wotini ke mane yani gine gatada kenan same nyewa andini ya hokani e gatada ana kundwa ay an wotini ke mane da Suleiman da tu a hakaran koren har jabun mogo ara jabin denya tirnde mogo de to hakaran koren hakarante mo hakarante munda de hakarante awakarante munda mo sulu mokeda bismillah وأوتينا العلم ati ida tuwagun kini oguya قبلها gilli aywa e yagareke kane وكنا adi okunya مسلمين awa islamiya gilli yagareke gamadi وصدها ما adi honyana yagareke ga kabaruno silama gunni yagareke ganya agani ke mbatunu gilli alla tanai ati basa yagareke nya gilli seru ya kafirina kungani kafirinu ya قيل لها aywa قولني وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله دقامنكي هونتي يغاركي يا دقامني هونتي يغاركي قلنغا دي سليمان قلنغا دي هونتي أسوني سليمان يا دقامني أنا سليمان دي إلى الله تواعون كنوكي الله باننا عون تواعو أما عن كتو أتغنو إلى كن تواعون كنوكي من قبلها يعني جلي يغارك إجرا جلي يعني إلى كن كنوكي يغارك تويندين كاني gilli yagare ke gama isamentu gilli yagare ke gama allatu ko allatu or allatu akane ora tuka alla do tuindi nanti yagare ke awi samentu
kebire ga oslama gunnan qasa aslama gunga otwa gunnan qasa atwa gunga akoni lagari islama gunun alagari Allah tunu nga hilla kapana nyanyi tahana an kiyambatu kini at-tafsiringa himiga asukta kem balik no kunniga tafsiri muaqqad asitintini kikoni wo asukta ho suga wadi bismillah qila laha kebiringa jinna nunda famu ido shaytanu bo yaare ke hiyo ma lungo Suleiman da i famendi yaare ke mani jinna ni alla da ikum marayillo Suleiman kana kitendi yaare ke yaginte he yaare ke tin ta yagini yugo yagille mantiki ke Suleiman gada me famana yagunga lemme ngana kite kebirenga ikun tagabaka ko magunde karabada parce que kulle mun ni gani kunyi me ayi wa Suleiman ka hanare mengeni Suleiman be Allah gara jinnan tun ko kini kenna ke sabura ikenu here kutuye nga mo be Suleiman ganta yaare ke yaare naam o ke mo di jamandi hogabe gollini do inna hamba ne ay himbe gati na hay o heri ngana kembo ndini idi hankama anya o ki yare kundu akta kena komi haren tanya korobinje ngai ana ga hamni yinte ngai komi daba yinte mo gomme basa ayu woni serenga ayu woni jinnanga mani sabura kin nyaren dambe ko nin tali serenda a keren goro mo anya mo me korobin jengai ata ngo mi dabanta o ken kum mo ndam ko nana kun kada harsa igum pinniya o hayni gine to ngani magare gani aha o dangana kun to non dangi to ni kendi kitimo on dangi to mi ay ken gadi kitimo maka kuta ken no qusu ati ina no kumi go dabari na dakwanin kombu sigindadi yagan takanda mu yende wuci ne hon sonyana na su hagati na gonga na jinguru ndadi kebirenga na hantamu no nyago ngara jikedi ngina kamma biri ti vitringa aw qisanun di ti vitringa di Suleiman kinyedi kaw qisanun amayno se gide nyuwani iwa ko hono na juram bugoni na kawandi aw yana vitringa ta tu Suleiman kinyedi kenno qusura ke dabari Suleiman rato nan diga tawono wuce na hare ngare talire bismillah qila laha edi yare ke dangani angorono awa hankamandingiranga falamma sarhun yani sumunti munyina bambarondo titata kebirenga hankamango no kube dabar ikrekre sauda kento on sarh anya birango anya kompengo asokille bismillah falamma atibiramme ra'atuhu bo yagare ki garro awa nawo ken ngondi awa birambe aga ngarendi jikeya asbatuhu yagare ke da jingigi lujjatan ti dumba ngeni worna ko bakata Suleimani ya basaya wa jin sakuntenye ni ayago hantangundo nyagunga nka bare koni aga tilli day koni wa to kona anti tunyini akan pene karankaranye bismillah wa kashafat ken no qoso yagare ke bangandi ansa karankaranum pilliya ba anga orno jindi giran kiyan denga wanga amuri da men mutangira mina masagi agara wuto Suleimani da karankarangari arani jinnanum pere la kuntenya ni har ba nda karankaranga korobin jentai jintentai ada mare mentani mani
bismillah قال ken badu suleiman ta dangani إنه anna to ke dingira صرح adi tatanyani مرد amilege nyani من قوارب adabarin dengo woro do menyai kibire anyira men sagandi a dinta kitat an kunta kitat arawdu himbe kanne maga kensuro bismillah قالت adi ke wirenga awa yangare keti adi yang kama nge belekeza nge nyigarindu tonya tantana batiyengane أسلمت mbai garindu kini سليمان kappa suleimaniya allahu ya allah be gani tawon kamanga akeda be gani min islamiya wow nge modi iwotini suleiman da kagumagu kasosu a worni no tabani awa bito sikinyana no ila wuce korinya ken mogondi ken na suleiman ta daga ni ati kam mogoni an silamagu kebirenga silamagu ngoni an yagina de anyi mena hay an serundi ando himbi gan kawa an yagikinga ati alla annabi ni me ati nge mengu yagini yunga nge mengu yagini yunga kenya na kamo awa ati kenya ne dina ngade yagunya sereni de nga hina ngo yagini danga hina ngo yagini ati kenya sereni aywa ati kebirenga aga ndanya aga nta sorno awa yagun palle ewa kebirenga manda yanke nyimede ewa ti swande nganda anga winge me bo kebirenga basintadi akonin takaba annan du kaba hoy alla gar himbe digandanda ewa ti kebirenga aga nta sorno himbe halle bo kebirenga anyi meni nyari honuti ta dangani ata dangani nyari ndi Touba iya hamdana atunganjugo kono sulemani mira yagi kon tara yagi ndikenga bo khissanu me walla subhanallah walhamdulillah wala anya ke modi ko sulemani ewa a hankanyime ke duna yadi bida kasa yime hankanyime awa ke duna yadi duna anya mo angama nyimari aw nyiminandi kebena sinna ngo kabanida kabande be tungu ngo dumene ahanga ngo dumene kinnu ko Allah taala bila kuni wajundo nyi Allah taala wi kinno no wajudai bismillah ولقد أرسلنا أخاهم آدم بالكون وما إبليس وما ملك سليمان وما بلقيس والكل إشارة وأنت المعنى يا من هو للقلب مغناطيس بسم الله ولقد أرسلنا التي أبات وقهارنا كتا أيوة سمودرانكونا أخاهم أيوة أخينا كينغاني صالح يا كواني هارنا قننا أدي قرأ أيوة الله تعبد الله قرأ الله باننا فإذا هم أن سمودرانكوني جمانيا هلوي يومي كيتين ديني تون دو غارانتو قال ati garanton dangani ya seru mani sabu dangani angunga korotini ti yangang kata burenga ya haim pusrenkani mani sabu dangani لولا تستغفرون man na ganda la kawari gesi mundunu awosina angunga alla na gaina قالوا samdran kondi طيرنا okunno ni gangahu tanken salihu aro yemunga kunga kahanga gillaga gari kamintarni ko subono maga aga nonen burenni aga teren burenni
قال adi salihu ti dangani aga nonenga agri Allah taala awara an kunya seruya ayo aga seruya ina aga jarabina fi khairinga ado hubringa in Allah ladanga ayukum jarabini bi sharri wal khair bismillah وكان 9 رهط ati soro nyerinya المدينة awa idebenni soro kabinya idebenni يفسدون igollenni bononnenya jamanenni لا يصلحون inta sorondina bada kenni ogara kubeni ko darul madarume nantire munkara awa nyugome ke kala nan na mari bugu debendi sabura awdo kun soro kun goni golle me ho ke ta bononde halle bismillah qalu kusoro kabeti me dangani قاسموا ga kendani ikuna بالله ya Allah taala ti mi gara aywa saihu aw mi gara awrun winde أهله ada dungon yani mi gari ya wondi nani inta kalama ثم لنقولن igandi sagon kita wati kebe ti mi gati وليه salihu hore gumunda شهدنا o kuma hadari مولك أهله aywa i hawan kalle man kara dingiranga de basa akalle nganyana kenda ni o kusare tora debe amanyo ku jori de ori wala hurim binyari wa inna to ganda ko ni kemo goyi no gollen dabari ke ko mo awake akemo goyi la sadiquna i wasaqoyi de i gemu kedi i bugu i sare serunga salihu wajunde nyugo halle ora debe ora ko ni mo be wa makaru ida here buren dabari i here buren kempanga ومكرنا o ko qari tuga i here burenga tugaru mo sire kempaya ikunga la yashuruna indu ko kalle ke qalayde o ko xawi qallen qalay ila ko men kanu allay de anga ho nyaana ho bure Allah wan qalay Allah ga wa munda nangi mo mo ban ta ken qalay de ibra ho sire dabarde ho sire dabari giro ginen kummenni igati o baka ginen peni kam bismillah فانظر ya rasulullah ngin nam payni mo gombe كان عاقبة e مكرهم golle burel lagarun gonya kinga إنا o ko tunganga أرناهم o di halagi وقومهم adi siru ajmaina isu awa golle burel lagari kayde فتلك golle bure alla garu asrehi allati ikum bumbay خاوية salihu surun kombo sangango خاوية ati kombumbay khawiyatun sayyidu kubadisa iga baga no karna ikombumbay khawiya aduronya ni luananta bakananta na surun kari na kombun to siki بما asabu nyani honga igara kento nyamundenya yang khaliliga bismillah إن الآية anna to kan yqore wo ko komponuni seru dangani kunga wo atu kibira kunga wajini tay وأنجينا الذين wala yemmun kisinni kunga to wonde to saliya wujunun nagati sere adi ganya igari du mo to hillaka penga ولوطا anna lutu hinjanin qara ya rasulullah birenyani lutu gadi isrun dangani yalli an kulli ni ke gollen nganyange وأنتم an kunga tubsirun ay mi ya go mi sirenyi mi ya ay mi ngonga annat la qarin na likenga an kunna gede wan xamma إنكم yalli an kunga an kulli ni yugo qoru nyai nyonki lumuya agamanya ti yarunga بل an kungoni قوم an antum قوم an kunya seruya ago samma ke lagarunga an ne ke lagarun to anta dabar فما كان جواب ati قومه ayabani wa taqta'una as-sabila alla garon goni kenga de len kita kille ngo kutunde yugo sarene bismillah ati homa ya loti serun jabunga maganta ku yani iti me dangani أخرجوا kabugundin ni loti dungonunga aga debenni إنهم loti ni dungonunga inya seruya iridu hasono ni du senundi adan ke golle da فأنجيناه mukenyeni agama dunga khallina kharabu aga debendi allati oda lutu kisinni ada dungonun su maganta ayakenga yagare kenya to kanunga aw yangan katendi وأمطرنا
o kamma terenni عليهم lodo serun kamma kammi qore ki kambe ji jingade فساء مطر gongoni المنذرين yemmun kammen bono aganya lodo serun kammen men gide nyani hijaratin min sijili be su to on sa hande nga khallen aw baka kamundi aw yerran kama wan kalli ken himmenu gani ga bugu jamane no gondi menu go jamane no gondi ara munyen kutu tikinga na kupi kama bismillah قل ya rasulullah motini alhamdulillah ti ga ingo alla dangani yumma to suga koni kahiri be ga wadi alla ra halaki digalage bismillah وسلام an wotin ga kisiyengo على عباده Allah ta'ala komun kamma akomun benu agara kun sugandi الله ngeta Allah ta'ala ya tirni yalli ayam pasu ibatanan dawa ma honyam pasu ibatanan da aga kun kapallai ya tirni kara hay tarikundi gillinnu na lawarinki ko gar Allah tanabatu ar kubinu gar Allah batu ay mina hay ko pasu ibatananda ko ni batanan dema ko ni batanan yida ko batanan nan palaki akoya ko batananga kara hayde ngawatirni hakrante tarikhundi himbenu gata Allah kunyam bugudu abula asringa himbenu gata Allah tana asu diga botendi bismillah أمن ngawatirni makanko ngeti bati hombe خلق السماوات aga tagandi kamununga aga tagandi munyenga أنزل ما kim bati ho garaji yang kandi aga dangani bakata bullinni أنبتنا oga senundi awati kenjiya nagonunga ذات بهجة nagonu beni woni haram paroye dungeya ما كان لكم amanya an kundangani asega wagada adabare ga wagada atuwa ga wagada agan kata senundini nago ke yitenga إله kebirenga yalli nga gaturni kamane tanowa kapallai Allah gani kamundu nyen tagandananga jinyan kandana gani ago funtinde nyana nga gaturni Allah do kon kapana kenya بل awara ati Allah ahilla kapanu seru yani yadiluna yotaga horundo Allah nyurundini tira kembani la kembani bismillah أمن walla nga gaturni ngedi kan awakan kamane banini جعل الأرض agara munye intaga nanya sabati dingirai وجعل أنهارا nga gaturni ni kona waralla kuntaga awani warang munyen na awani warang munyen nogondi وجعل رواسي kona aywa tagandi gidigilunga ni warang munyen ni ina sabati حاجزا kona nagandonya hangun billi do me nagandini hangun billi alla ko daru madaru me kellingenni lungwe kempa ke kakacenni masape ngornai ara naganen lido me naga interno me di tilani yenga kobi he dore he gullan ko interno me kona kenya bismillah بل awara a ilahum nagatirni yalli kamanewa kapa Allah ta'ala kenyendi la antano awara illa kapanu bogabenga inta Allah bani na unyatu أمن ngawatirni yalli kan kamane baneni المدتر aga wo hata gi qoten kaman jabini idi taron ni kita akini kempanga balaga sayli zuba aha lawon ginya qoron foranga keta koni anyime kem pagati nambu kitedi konanya Allah bani aya bani nga ko ni tigam pagati nga ndaki fatansawna ma tad'un illa Allah kem pagati nga ndaki ango mun honsui ma Allah kibira kona mbaka kitedi kem pagati wala mudtar bismillah idha da'a bila kebe nur sam yemme nganda akhir kem pagati nga ويكسف السوء aga kusaga tora ke wuri bakai kona kenyana Allah ويجعلكم kona an kunyana خلفاء الأرض munyen so gadunga kona kenyana adamare mun bai aywa konda kara kona buga batendi konda kara kona buga batendi
kona kinya kanum makare dibum makare kona dabari Allah bismillah إله ngedi kamane tanawa kapallai قليلا ما konnan logonta تذكرون aywa hilla kapanu go wajini tikenga kemballe kuso sere wajinu an Allah la ne tunu tikasui anga banna on tunu tikasui bismillah من na tirnini kambati ho baneni يهديكم ago an kun kandana ظلمات البر aw hangem bitendi sellam bitendi والبحر ado hangem bitendi bitenga qorom mo sabu nyugo wono to ago nyugo waga de wurondi sanundo kentana ago terne bitendi na killem bugundi ko na kem pakarin kina ga na to ago kina ga Allah bismillah ومن yalli kan kamane banene يرسل الرياح aga hanku ngalla نشرا hanku benu go sankindini بين يدي رحمته Allah hinne kane kampinan kane hanku benu ga worni na kamme na kahuma me na tablen kahuma me na jurumu me kamma kem palle na lawre na grindi na kutukutu onu wa qarnati bushran nyagalli hanku kona kem panginyana ailahum yalli kama tanowa kapa Allah kamil yendi ta'ala Allah ta'ala kallamunda bakaho sumani ni igara kenga hay ko mi gara ho ko Allah kendo Allah harbani keni taga honi أمن gayal nga gatirni yalli kam bati honi يبدأ الخلق aga tagande njopana lenkandi namani taga na nyalle menga kona jopan thumma yu'iduhu andak timmina liduna di khari ana karina sagandi kebrenga summa haran hunga masaukenga kibya kona kenyana Allah ومن ado kam bati honi aga wangu ngarjagana baka kamundi ti jinga na aga warjaga awangunyendi ti fundi hondo dambangwa إله yalli kamanewa kapa Allah kibe go kamundi tini ko be go ngunyam nyana ka samba khairi koni kara kamanginda kibe nyanda nanta maganta Allah bismillah إله yalli kamanewa kapa Allah قل kunyangendi la antan hebrenga ya rasulullah angotini dasa هاتوا aga kalli برهانكم daga dallenga aga ndanyi tuntiya nanti anna ki hamni kamano ka pallay kebrenga kharsi dallenga himbiga koyni tirndu benu hayga nyaki alla koniti ko tanan tanu maganta Allah ko tanan konin takunya na maganta Allah ko ba an kunti kamana tanawon kebring akana dalle koy himbe ga ko ni tiro Allah ka hukedi wal ma ay iqalli nyande ni kay adi kharaken koy awono antan ya zawni na illa kape dalle tadi bismillah قل ya rasulullah ngotini dangani لا يعلم الغيب من yemmen ta ho mugun parce que iti Allah farenda kipta muhammadu Allah gara ko tabi anga wa konni arni kambri awatin koda ayan yanka ya rasulullah hakida ngani yemmen ta hi mugun tentu kenga kamununni maga munyenni إلا الله maganta Allah kebirenga Allah gara kota kinni hi mugun tin way Allah yanatu illa Allah maganta Allah illa Allah maganta Allah ganda kuma be tuinde wa ma yashuruna kibringa kafirun tatwini watimbe igawi wundi ni gem bakatinga بل awara ادارك علمهم ngeti wo ikun tuwagu aqoro maga wolligini في الآخرة la gara kallen ka hanaiwa kembiri ngai itla duna to agunga mi ga wala ara ko tan qatir nyana jange rawo go betu dere kini tahakkumu yi ona duna yadi Allah ko ndi kharakinya kama kinya kharake tono kama ke tono amma tlakinga hina mandu da kinya hina la ara ko tan nyana kamri kendi antla duna kallenga gindanga duna kallen so ligina nyima an to agun yuro la gara kallen ka yaga mununde di
la kebiranga kome duna qalle amat lakinga akanda tikew nyana annan sagai anyana kambre kinda amma sagaya kembalanga na sahunga himbe gata wonyana ayani digana ayani siya konana su tonguntenga alla farenti allati anyame de kujan kambe de nganyana kambre amma sagaya bismillah bal ya wara hum adim waqe makka kafirin guide shakkin ina sikanya di gilli lara kodanga awara kafirin gu amuna aywa amuna i sondo men pinkindenni baka famu yemaka ke banan ke balangana sagai bani alla fayin ko allati ay ken ko diga men kembe o kinyana kambire kan ko tanilla wa isikandingen i sondo men yam pinki ken bala dalle lara ko tan dalle akura in kama funti honga senan jondi bane tindi honga senan jondi bane nda lagara ko tangari mani biti hurenyi nyonge nadi lemme ga saran jondi bane anya hore me gide nga karan jondi bane anda huren girinde ngari himbe gara girindi a hure agati karanda karewa wundini anta kabana sikka kendi de ango kirana huren girinde ngalli aw kirana nyana njondi endi kemenyen so ayu wat so ayanga kon himbe gara jopa kinga sagandi nga sonno menga na hingi awa kinyani hingunga ayanti ngalunta hingini de nga sondo mu nyam pinkini sondo mu benugo gijumundi en arno ko sondo bingi bismillah wa qala alladhi ati yemundi kunga kafira ko wundin nakari de mo benugo nyima makka ke wakati nga ke kana yugo aida midinati yalloku aida kunnati yalloku ganda karananya sejuranga odo habanu ganda ya sejuranga yalli oku baka kare qaburundi keni digamu laqad wa'idna nahnu iwotini ke wundinde iraw kunyina no kanundigeya iro habanu nyina ni kanundigeya gilli waqti lade o ma wara ganyade ga ke wundinde manya ho soya maganda hananun dangamane ina kya ko ni kini diga mun goya kin diga kasenye o ma war hina ganya kun diga nalli kin dangamane bismillah ya rasulullah ngotini dangani an kunnan tere munyendi agam payindi mogombe jino yemul lagarun ganya kinga kinni mani halakiye kadiga munyan kenkena kimbaka ka qasu dibi qasu jamana qasu tawra qasu manna ku kita ko taji wodangi ku bara alla ko menyada alla ri halaki te agana tunanti ja alla ni halaki ndana nyede an anda bara ko menda kina ya sabu annadu alla farenda annaka no halaki bismillah wala tahzan ya rasulullah aw diga min sagane kata alla farin an ka maqasuno alayhim itu bimbala ko kamade wala takun ya rasulullah maganya anga sondo liredi gilli golli burbe igo kemperen kutuno to am mo gonde am butemura na kamni iganda ho honya maga hammitay o wande mani kama ke komido komenta bana Allah magade wakati su ana butemura wakati su ana butemura wakati su akempania ampanyugo sorono akempania irantanga maga hammi maga jodi bismillah wa yaquluna Allah fare wa to anganda ke kida iwantirni wotini mata hadha alwa'd ke bagande be ga ko nyina ga nyana kambire an kun gandai to undoya kara watin koda qul an wotni dangani asa wasini an yakuna radifa ba'du alladhi an wasini honyugo ganya aga tindo aga dangani aga qorotike be de halaki lagara koda an gani na yugo tindo sade kenkida
ken kita وإن akanya رب- ken mogodi ya rasulullah yang kamanga la do fadlin fasangon ta o qoren tungkanyini ay wasirun kamma ولكن nga siri gabe لا يشكرون inta alla fasangon ta on ko fanade alla fasangon ta on wani ankenga ankeni allah hinneñi kemballe o walla khaybe on tay وإن ay wonu ربك tinto sade akanya kem mogodi gil allah faran ko nga bu makka nan gam madina makan ko do khairem pati mago sagene khare na liriga ay wonu tinto sade allah faran ni meri ini la gara ko tan tag mon jagorenga baki an bi ñime gabe ke xifari gabe sere ganta himbi mi haqqatu allah mi halle ati keni lagare nga hotram darna halle keni kinga ko ni kempi ku denga be sade ke kitab lagare nga kini sharia lagare nga lola kempi ku denga be hede bismillah وإن ربك ya rasulullah yang kamanga يعلم ما aw hondu كن ken صدورهم awa ken mugunte nga wa isondo munni وما allah hondu inenu nga ken bangandini kinya sawuni maga beccandi tiya o yidi mo sutu o yidi no sutu o anga saniya bismillah وما من غائب amanya gilli ho manrangeya في السماء amugundenga kamunni maga o munyendi maganda asu bangandengo sahandeni مبين kingo allah ma banganteni law ilahi mahfuz kida ho mugundenta ho mugunde ho bangante kenni o kwa maga amma allah maga so ambana إن هذا القرآن bismillah إن هذا القرآن وبيجي القرآن يدي يقص أكثر الذين يا رسول الله يا هم بوغا بين قسم قرنا بني إسرائيل إسرائيل من كما هم إسرائيل من يختلفون إيجادي ميسوري وكندي وإنه هذا القرآن يدي لهدى كندن دينيني ورحمة أرهن دينيني للمؤمنين توني يموندا إن ربك يا رسول الله يا كما أو كيدني بينهم إدومي نغسكين غدانا تيتلمون داغنا وهو الله تعالى أياني نندانا أياني توانا فتوكل يا رسول الله أنام بينون سلبني الله تعالى مغا إنك أنك مولميني أنو تون كما المبين كن بانغان تنغادي كبرنا صبري ديماندي كنان قلنا العاقبة لك الله لا دنا القرآن دي anda diga min kon kem wodi na tun ko na dalen ko na garen ko na bonun ta ko ni na liti bani na unwa na dalen ko ni na qur'ana ko na allah faren ko na lagara ko tan ko kindi aro tag mon tun gon ngorni hakere ni me wo himbe famu karante lungunde hinkinde wa kada bismillah atange mawla miya تسمع الموتى allanta karante mugundini de فلا تسمع allanta lungunde mugundini de birake awakirni kannenga إذا ولوا birake be inda halla koy مدبرين aywo uran ganiya وما أنت ya rasulullah yanke manya هذه العمي ti hinkinte ngarindi ndane ضلالتهم na ngarindi na bugu tunta kunni de إن تسمع anta ho mugundini ana muguna riga maganta yemmenye aga tongondini ta alla ayanunga adu yemmu benu ngoni dukinna nuya kebirenga kunka kunya ge hoyi itarongo hodi ingarinteni ba salama wongeni ngarinta kuma ayani mugunta kuma ayani ngallinga kahiri akarantingeni allungundingeni ahingindingeni bismillah وإذا وقع القول ati ko mona kebi ko ni anyana kembire anyana kambire anyana kambire anyana kambire atag mo tinyan ko nagada ora yajuju ko na majuju ko donc atag mo ngeta na hage ati bira kebe yanga ngata ense nganda wajibi عليهم kahirinun kamma
أخرجنا kem الدابة bagati ngawana daba bugunni idangani من الأرض nyang kote gere تكلمهم daba nani de ngawo serun se halle magunu إن الناس ango kanne bi konni awse handa ken kanne di ati makka gafrinunga iman kanu inya inda dangana gunu to ko ayanunga de amo ke konni da inta sakai indi wundinden kan kimmeya rosinden ni kimmeya yangan kata ni kimmeya yo ke mo kahirin gonni kahirin eta kafirin tatongoni kahirin tatongoni allati wa awhayna ila nuhin innahu lan yu'minu min qawmika illa man qad amana yani gilli harun gabari alla watu himbe ga worono awatu himbe go bantene kenyen iga nyimi ara ko nuhuda ati nuhu himbe nu go wo magati wo tuni na nyime ko onta ka bakku gari ibla kahirin kahirawo inda alla jun ina ga tikanu bi ayatina la yuqinun himbe nu go alla maga intarno alla watu wala ra kota atagun din woni ke daba kai kiyem bakka kenken nandi koni kem kula unyana ba kinga nanya kini tubul la ken so yenga ke daba qur'an ra kon kem godi ka amma an kuto e waqti sagumu yo me so gina di ala kulli hal daba la samante koni ani o gama dum kubenu mengalli aywa kummenin ta giloye tandume sogoni anna gamundi serebe go tini ngamundunu ay anga danyornadi ngo wurunay anta hirdi tanu nagati way nga yelimu nyinte menyane wa kampen kahana way kona mangutu dureru kenda yu gola ngo komi nanyo gola ayya ngo gidim pare ataro ngo komi ture nyogo men bennu mengay yani nyogo men tangi at qanne ngo komi hirige agribe ngo komi jarinte ahatan kunje ngo komi anaga mundi jawangen qalle annaga naten gillen ni komi musinen qalle ayade nona ngo komi jagam paden qalle atango komi nyogomen talham gome qotinyaga na sogonu tamido hillo na wutu dromil na wutu dromil nga kata sogonyo kempang kata hatta kungenga aywa abu hurairah wala radhiyallahu anhu abu hurairah ken qawtini ti kulorum suwadi abbe nundo menaga awa kilonu sikiyani sayyidina ali wa manguto kenti abubakar aga nabu bito sikki hallesu abubakar bito hili hal asika hallesu abubakar aywa anda kinyaga debenga ayi menga nabu wangu debendi aw bito sikki nyana dangin na to asoma dangin nyemena ndare ni ko ayon ko nan anda kinyaga debenga ada sikki de aw bito sikki nyana aw ko man diga ga asoma dangin na nyebe akin kada aliyu karamallahu wajhahu akin kada amma ko to kullu iwa hillana ila an min turni kisenga maarun ne ma tikem bilen abaka minna an min tida misire be gan qora alla maga dina misudun suya abaka noni kenni minne kenni altaba yaide kebilinga akhbarin gabini ala kulli hal alla konda ko tawunyana bo karamogolum di kallen kadi na to sahabanunga na wara tabi'inunga watu iho honta diganduro ko ni himbe da ko himbe jondi kendo kengo gilli himbe da ko himbe jondi kendo kengo gilli do ko kanun da honyani adak wanam ponyani allati awse hene serunda allati anken ni kahirimi andi kahirimi anda ngeni islami andi islami an yorno arjanna kinyani de an gorno yimbendi o kinyani de bismillah ويوم
ya rasulullah yangenna kotan simma ناشر فوجا ogo jama gabe ogen kapameya كل أمة illi yummatu besuya ممن illi yamunga يكذب igo garangudunu بآياتنا yogo ayanunga فهم ri garangudu yemmugu يوزعون ke kotanga wi majana jamo jama alla kutanu ini kahumami حتى إذا intagili nawtu ndiranga ma bira kebe جاءوا inda kinye korosin den dingira wat kebe قال alla na tidangani أكذبتم yalli an kunya nge harun kutawa tin بآياتي ayanunga ولم تهيتوا an kanani an kumma tuwa ko gorin kadu tiya أما ذا mamman nini an kungani tawadun awani maninyana anta himbe to anda kin kuta an kunya na kin dabarwa magani maninyana bismillah ووقع القول ati yanga qata indiga min pay ga wajibi akini kamade بما na sabu nyahonga igara ken billaga winga فهم adi kafrin ma la yamduna ke wati ngadiga min timade ma igara himbe nya allah hay gari ko kay ni turni ke sewa maga ألم يروا yalli kunya gandawa ko tunganga أن الليل ko da urunya يسكنون ko sabura taga honun na yagara sigi uron bagatinga ko da kiyengini taga honunga مسرا an ho walli kiyendi kebirenga anna buguna nyogo anna bre ambira mo mundu anna palale mundu urondi anna yagara sigi anna tumme kin ladi khore kin hinne khore da kiyendi bu anna honya bu anna ngolle honya balago Allah ma ko sesra bismillah إن الآيات adi kay bi gayo ko komponu ni seru dangani يؤمنون ngaw to ngoni wala kiyenni mampay na uronni mampay bismillah ويوم ya rasulullah yangenna kotan simma iga wo futendini butunni ففزع من kin kan kotay kin futendi hana taga hon sukara kota da Allah bare kin kwanyi maton dani simmandi de ke kota nga yemme so kanna kallenga aga kamundi ma go munyindi إلا من ma ganda yemme Allah gara kanu nanti kenna ma kara ibrahim ba ne be وكل aya ba ne mutini wa fasaiqa man fi samawati wa man fi illa man sha Allah yiri ata so kanna indak kanu maganta Allah gara kanu himmi ma kanu aya bane ndia tiken ko tanga beso kala ho kamundi awo munyindi maganta Allah ganda kanu himmi ma kara koni karambali ngati futandeke ya sayyidina jibril sayyidina mikail sayyidina israfil aru azrail kallem malika kibrenga kwan tono karambali ya ke ko kala butu fute enta ku kalli mala karambali tanawno min me kunta kala me akuna ati butu fute enta ku kalli kalle malika yimin takalla do ibutu fute embatte asrafil takalla jibril takalla mikail takalla bismillah وكل kebidam kubi hage ko kallan kalla kamo ikramo aworni fasa ikha awokin konni wati be ikramo kusagme ikramo konni gam bagati bismillah وكل ati tagahon su ko mandenga آتوه iganda karati ke futande isuwar Allah ya kare داخرين imma yang kandengani asu وترى الجبال adi ke koda ango gidu ngalli iri kawe ndi kotoye ango gide simmana akande sigindengeni ango ni gidenga awo kamana ndiga ko tabule ndiga ko gidun kamana ntera yo kumun sugutana yo no ku yankanton sugutana indaki no yo kenne nan kare nan ya sangulinga muyen soaran pilini tintingan dadi no ku yankanten dadi ke ko danga muye allati la tara fiha yawjan wala amtan anta tintinga walladi anta jiji walladi muyen sonyo
bismillah صنع الله ay kebren manna kenya giden di kawaye aw sikki sedenta haqitu ken woterne koy tabulle ne gamunyon kay ay ati alla golle ne الذي alla be أتقن كل شيء ada ko sunya na gemundi إنه agara ko honya aranya na gemundi inde alla golle su gemundi ne ari sigindi wakati be alla hinga wasikinga bila kebe agallahi grindendi trendendi karandenga arakinya alla ga lahi be nyaknya sire bismillah innahu wallahu ta'ala khabirun ayani yingana tihoy abo ken gollini kibira komen kanu ken Allah ide nanti kotaw ngene akute so kala do mi kotaw ngene gidendi mogo aso mon ngene nan judo mi bismillah من ati yemmebe ken yemme ga knya Allah حسنة ada golli sirengari la ilaha illallah la gara kotanga ando kenyalli فله ado kengan tasorno himbe halle ati ho kenda baraji ya kennan pasamunda dina adiga meki basa ko ni tabani baraji na dari ganda andu nasru allah rasul ayawani mutini aywa ashar amsalha wal sirbani ame tammo kinana kinni al ahol ren gambam amma allah ganati na wal sirbani ngida anda wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim kebran yuruba intum ganyen kempantay bismillah kebira ko menni du qodo ando golle siren na lide golle surun golle sire aga tagi himbe halle ni la ilaha illallah allah him konnen da hasay ko me anne nen dum la ilaha illallah ko ne ngade ma tum bugadi de la ilaha illallah akko mi gatan turide la ilaha illallah akko mi gatan du ko inde akode ko siren dargene himbe halle ibra ken ko siren ni de ande mo jumundo qifaru digame be gam basu digame suyi ya ken digame siren ni de la ilaha illallah siren na inni nen kambari sarini alla ga nade wonu sirebe da ama khairi to ganda arna ne ndoda bismillah وهم ati tagahonu وهم وهم ati la ilaha illallah konnanu himbe golli sirenga worni آمنون ati konni duntemuya من فزع يوم gilliken kotan akanu yokotenga kebirenga kanu yokote mono de nga akonnanu takenta kendi golli sirenga nganu kun takenta kendi lagra kotanga na kotom ngomo aywa kote ngodo angollem pakeni niwyen qawda angollem pakeni ayanda qur'ani himbe nunga wa konni kebna lagra kotan kanuyi itakenta kendi bismillah ومن wa manati yemme جاء ken kamane ngari سيئة obren kai obren subren de nga obren pobre kini hilla kapini فكبت وجوههم kun kamanu nya galla kum paygari genan bihi jahannama yimbendi wa ya galla kengeni suhum po urginde nga suhu memma ya ga woni ga bihi yimbendi ken wuri nan ko ten so wal rasrin ya tra to obrendi de maga na ko obrei nan dikenda ke baka hille magi ko burum bubrenga hilla kape qur'an daiman ana wajinu kunda anda khairin ko na koyo no warakili ano kanundadi anda bonen ko na bangan doda ano kanundai bismillah ولتجزون ati imanya kimbirenga bela kebe indaro yimbendi malika nunna tida alla nene alla na malika nene kama imagat wa huwa suya ma ganda to honyi agani tamaluna ni kengolini إنما أمرت ya rasulullah ya mutni dangani annama idinge ya mari أن أعبد kudan nambati هذه البلدة kedebe kama makka kama itinna kinya batu bani الذي akamambe حرمها agala debe kenya debe la hurmantiya na kuhan kuhai kin kamande debe ngabe modunande nga makka bada anga tinni makkan kinga anga hurmandi andam paba kallana ummenini ayo ndan to makka sauda
andam amare men kala na men ni qurayndi ndanto kempana arabu ma kene muhalimi sere gandan sere kari na ni aka amakara mi aga ndan ne wore no ko bana nya na hurenga nga makka qurayndi makka dibinga amay kebyan Allah be gara kinya de ken Allah ngana kinya bani na bismillah وله كل شيء kon so awa makka dibin kamandangani kon so akome kon so ataga ho kon so amara ho وأمرت ininge yamare أن أكون udange mualaminya li kinanu ma lakinnya kinjera bismillah وأنا أتلو القرآن ininge yamare inna qur'ana qara naga qiri katay tumundenga ومن adu yemmebe kenga kande إنما يهدي annama ken kamane mo kande akande na imyada de antinge maulamini da anta Allah da ومن yemme biya aga samu kullenga akai meka awa annaka mundi ango tini ken kamandangani annama nge maulamini ngeni gongondana ni kinyani nge gollenga amma na hotananya ngaranda kenga ken bikin golle وقل ya rasulullah ya mutin alhamdulillah tiga ingo alla dangani wajib alla warna ngarinni illa ni entag manjonga warna tutiki ayani binuga koynoy nanti qur'ana ko koyndo o warna tu kina yugo alla fara ko alhamdulillah amma qur'ana hinto go bite aworni tag manjon ko ya gai aworna tu awarna ko ya gai awarna tu tumu qur'an na jebo tumu alla faran na jebo ko awarni kenya bismillah ya rasulullah ya anka mamanya ti to ondane bakahum ya'maluna igo kengolli سورة القصص qasas بسم الله الرحمن الرحيم طاسين الله اعلم بمراده ذلك تلك سورة القصص يعني مكان سورة من كمناسبة الله سبحانه وتعالى موسى قال تنبيبي ولي أهو قبين أي مصرمي مناسبة قبل الله فرنا موسى نوا يا تنبيبي ولي أي مصرمي أدي قال تنبيبي ولي أو وندي ما أقبين موضوع ya sabu daiman Allah Musa hin konni Qur'ana surtout makan soran ke sura aw qom Musa qiwarin pu gabi aw kedi mo gosul na wuta sarayinga nan diga ma aqormo aga diga mo be Madiyana aga sage mo be ado fir'auna ga katime mo be dan ko aw gabe konni kendi abu sabu fir'auna maga o kensu ya konni ma fir'auna go to ko jindi asaga halli o kesu ya konni na biloni mo sore kebira na kemuren ni makkan ko pay ga sigi mo be alla farin kane aywa ina tunan ti ha ikunta fir'auna bakade musa kan da alla farin bakade ya sabuni wa so musa ko ke sura kadi awo hoyo koyni ken tan no putana yere halle qaruna khabari ken balle fa amra bi musa goni ken wa de fa gilli bakra me qarun ken khabara ko ni qarun musa yi misrini may mahum ni do me na mambangi awambangi isumin bani Israel
kebe auken kesan koni na bangandi oda na danfaran koy danfara qore be go walli manan ka unnaga ado fisriyen naga allan tuau kini turampia tuau ngindi kununga kini turampia awa ko inna allan tuau nyime haqiqa ado ni tuana ngabane indaba o kin tunu ke sura di muslim la tuau paqiqa kini allan tuau ni sere na hotu allan tuau ngandan tuau ni awam palakini بسم الله تفسير الله لم يراده بذلك تلك كسورة أينقى الله فارس صلى الله عليه وسلم أبو جدين كم من دي سبحان الله السورة نقوله هو نقوله آية نقول كذي إن الذي فرض عليك القرآن دانكو كين آية وكين بدي مكان سورة كين ينقى كلية دي الله فارس أبو جدين كم من دي وروندي أقول كمان نديكا madin iwodo gunnenga ikanuna kileliga mundundano na maganyuri di keta igalato mosri ila kileno ngutu ika yanka juhuba Allah farina makkan killenga ri aratu kyan diga na makka asimme kenin gedde benye mpa bodin kisma de benye ni sare ira an qoro ira atu qonnun gam pagani mbugandi makamay bakade ke sawra aya ke yanka na Allah faram butumra nandi tongeni angorni sage yere saga mo sire saga mo gemunde innal ladhi farada alayka alquran la raduka ila ma'ad kinyan qadu faya بسم الله أتيكو كومبون يعني قرآن كتاب آيانوما كينغاني بانغاندين داني يا رسول الله يوكو قرنا أنكين كما جل موسى قبارنا أدو فرعون قبارنا وأكون نتي توما سرو دعاني يؤمنون كونغاو تومنديني كونيا نهنتاي قرآن نتومندي يمني نهنا إن فرعون أدي أنادو فرعون برنا أورجنتامو مصر مني وجعل أهلها فرعون على مصر كونيا شيعا قبل سانقنتيا على كون قلنا موسنديا نونيا لهندانيا أونيا كلي دورانيا أونيا كونسوغانيا أكيننا سرون تغندي واجبي أن اللكاي وكاني أن كندا صغرن سو قلنا الله كين كنا كده لما ينكنا وفرعون هنا كده بري وتني كندا عروس خروت نسرون تغندي تيهان كمان سبون اللون كده أن كندا صغرن سونا كيانيا أنت ين هو جهل بسم الله يستضعف طائفة عديس قارون فرعون جمان يو أنا كلهم بندي منهم قل مصران كونا أو قرسندين كل يو سارندونا أو نارندين إذن يغرونا كن كوي بني إسرائيل ولكن سابون كوني هذا فرعون أنيا قل بنون دانا يدي كن بنون دانا يدي أي أنكنا تقولون تغندي أنكنا تهيمبي كينيا نيانا باتان كيدي كمانينا andal lumanda na himbe karamo ken kalli andal mana na himbe brande mo ken tokono wa nuridu Allah ko kawa munda sisa on bonnan sira wonni yem ngana kamma igara kullahunni misra munni wa munda na kullahun dunya kana ngonga wa munda ninya am misra awa fir'auna hankan ke udanunga wa munda na maga hagundi idangani munyendi misra bane he shamurni kai
ونري owa فرعون mundana fir'auna ngarindi adu hamana adi hilli de mandanu منهم owa mundani ngarindi honga kanu iganya yahdaruna minhum igani kanna kenga jamallahu de kemaka hankama digamen konni de koni Allah ni hankama serebe hanka ada Allah ni yenkinye andanya mo be kinyeni akem banne arwal limen khurusni na lu an tagon dingal limen khurusni hondadi Allah karadiga mukragi koni iwa munda na kullahunto na suro ida kinna sebe giniya iwa munda na kullahunto ya nya kana kinga iwa munda na kempanka ke imire kwa na uto halle iwa munda na munyenkini kwa yere bane here na gaushami munyenga kembidin na gatoi akagandi wa unyani jondi ina wuri ya kinya bondasu iwi konto ngandi ni nakiye ngari i jondi inta halakina abada mi gara tunanti ikun konto i senyeme Allah ni hanga bangade ra himbe ga na jungiti Allah la ni nga kenta ina muhaliya kembal hada mare ma on pakarendi ay kini muhali ti gawo joto ne himbe ya iwo kan na himbe ya igari mo to himbe ma ya de aw nyani jondi parce que khurus ndenya mani sabuda tilimine ni wo sar ni min bani Israel ko mina sabu ni hankam bon Allah kati wa munda igay kan na himbe de in taxi ni kan honga akanya kunu nyade kelle mi qoro fi awna yimi akara billah sara kota matanji gesine bismillah وأوحينا lemeli sare min bani Israel comme ay migra wore ko indi mo man kanu imagara kurusi parce que sare kurusi nden sinenye parce que il gari kon nange minyana idi fir'auna o ganda so kurusi iyana jamane ngolle nyana de hankan golle su himbe go ko mana inda qaso kebide nga oy mo la garni bakka ki ngade ken ona nyogo na sina kurusi ona sine wala nabi Musa asare kurusi nden sinenye mankan imara kurusi bismillah Allah jogu tuindini kata Musa maya wala tuindini maniya otuku yani allim mekebi haya maganda dunganda akombu kene har bani dagda anga nakanu kemure kebenga anga nasiri abanga mendi aya bananti awara wandengeni anna wandengi ngara hangendi fo ali bitabuti do aya banda ken koy allati Musa ma me atoko Allah ma to ko ni ka tafsirun di wanda to ni yuhadisu wanda to ni yuhanidu yani du wal mazu wanda to luha mo kutonu sigi ko ndon wata su kitabun ni yaqub ar milawa ken kismarel le nyaare ni Musa mai aha waqani yaquba kismaren ni waqana remme aw remme yani bani israil isubu yaquba yadi bismillah ولا تخافي ودي يعني كده ما كانوا نتاو تو جيندي دي ولا تحزني ما سنوغا نانتي غليل من دون بني ندا هاتي اي ogo tunganga orna limme ke sagandi katanga orna limme kenya gilli qifarunga ora Musa ma tuindike ya illa ga sare anda luwanda sugunde harban dagtan
angana kanu awra wagandinge ndi nara kenke kena awra jindi anta to ko jiri ma kanunti anda le membati orna saganga wanya na Allah ke farena ora tundike ya garini donc Allah yi ko musun tundini ko ngontenga horintenga ya gade ke mureni an bini me he ke fare ba ya garan dayna an bini me an dayna ke fare ba ya gare mu nyana wolinga aw dangini maganya siddiqatuma bismillah فالتقطه آل فرعون alla garim man nyana ala wara jinyadi ala wara jindi on ayanu mo me wure konni ati musa akhiranda qussi wa kan qarandangi ati wa ngi ke batu fa baswatu bi an junubin musa gele ngara ke maryam atogodo wa ngi ke batu gilli wurondi anta ya ren birni awda halle no kulati akin ya ren ngai do tatenga wasrun ta to himbi gani aywa aw gilli alla kama gonuma ke fir'auna be hagei ara le nyangare bani akita le nyangare ke sahinge wati gore ira jarana pindo panyana konta makata sana alla gari hinto anu ta daga ni ti hangaba allimme ke alle nyangare ke ya sine nyo kada alla gana ke sine gandaki adan ke qaso dan ke bito haqqi kiyem bugu wakati ko yugo wodi do jigay anga na ken kita na kella ken jillay aw sahab kem balle saharen ta yandu daya atawana kendu usinu modangini qasonu modangini kotan akko dangani kine ay me tawra sirenga ma da konsu Allah tenga atakwa sirengi wono adigano adi kapallemu ya garen kadiga ari kapallemu linyare ke medi iminyangun diga ido tumbari wo sangana jindi subhana kiyema buina ara ko hure gumda hono kiyem bayni hono hangem bayni igoti ni kiyem bay hoti hangama hoy wahay jimma garnde ati hure gumda alaykum bi agara li khamasi ken diga na to de iburo bangen sui ido hondambe kedi andra lamu kemo godi an kinyake ira arina kini frawne ara lamu tiwo arraqen mini amakata ara honsuya la pindo panya ko ndamini aya khent ntana kini na ara kini kinga doron kin katay bani wa ne ke muni kin no kusu kenya ga sahumbi lemmi ngeni lemme be me masarhina ara nuro wari aqal willa sallami aw wa ndingen no gondi abba ngen su timmandeni akite ngara teni akuma na su khati makati no bakro ara kan tatenga adaka manan qaru asunu dehi anjalde arawutu anya awalla gaji ke bugundi ni wadi sana iri nyagar ke ya kumani halle hede fil hal adromun senu tandromun akitindromun senu awaten sa bismillah ولتقطه آل فرعون الذي فرعون دون دا سورة بركبي مانغرا سري جندي كمودي ليكون عدوا قل سابورا موسى من يقني إذا غني هلا غرونا
حسنا ananya sunoi ikamma hilla garum asugura kodan bede asugura koda arinaha wa kebrenga igatla ngat gebe ya garanti ati fir'aun nattakhidhu waladan asa an yanfa'ana an takhidhu waladan ati on taketto qoma ay wonni ke wona hanade leñ won to ma on ta ñore menga fir'aun rahay ata wutu ngeen tagi awtu amma ana la atani le adi ngeen tay Allah sallallahu alaihi wasallam adi ke ko da fir'aun ngeti ni way ani kande ni bon ke gati ike on way ken kande da on yaqe akande atoni di musa ara honzu sa kama bunenga ngama bu akara islamiya ke yagare ka hunde mu Allah farin ya kun arjanna asiyat bint mazah hawanati ati hangama ke lemme biga koni ke he igara sara na siri jindi wanda sigona ke kari wona ke bugo ma de fir'auna yimmeti ati hakaren tagen samatindi ke ganin no gobe hangendi ke bugu jama'an latiyani ke tire sai fir'auna ga barahama na himbe no igabe ke takawat ati hakaren taken sabatindi ke bugu man no latiya ke bi ke tire sai ngan genda ko ni nga himbe ga ko ke bitike bismillah إن فرعون أنا فرعون أدو هامان أديه اللي كرينهما إنيام مصر من خاضعين إرافتا إرافتا الله كتا نصوابا فتا نقول لي برينغا بيجو بسم الله وقالت امرأة فرعون يجوا عدنا فرعون يحكي بلا ميرو وعني كيغري أتي قرة عين ati biramigati wa kalli atilla adikeni yaga qurai nke dangani ada nke fir'auna dangani kama karine awosi ana unaha ma ona tigi yimma awallenyi وهم kebrenga ati fir'auna siru لا يشعرون intatu hingonya mogobe ira hinto wa kallenga iganna tu nanti awunya ke mogori nya kalli بسم الله وأسبع فؤاد أم موسى أديكينيا وروندي أرسوبا هيمبي غنيا غا موسى ما أو ساغنكينا موسى ما أيلا كرانا توغا سوندومي أدورو هونسودي أندابو موسى هيغا هونسو أني منا لمن راو عندنا ورا جيندي يغري همي أسوندومي باغو موسى هيمباني in kadati adhunni yareke tindo ani bangandini ta khiwarenga birambe khiwarenga ko honne anirna ko tigere men honne لولا ko galli gambe o ko tunganga sitinni asundu men kamma na sabarindi لتكون ko sabura yareke nanya gilli tongundanu alla da tuindai asiri nga sagani katanga ngayna khiwarenga donc ora kinya wara yaren kane na sabatindi ken kamma kem palle honna nirna ya ko ni wa iblisa da wuce ndi na hakaram bonondi yo an ga kisi o anna to fir'auna ma kenna kari koy mo be ara lem kutun kari alle men nya shahidiya anna kem barajen kita anna nya shahidin fure mai an yimira alle men kari yo kebringa ko ni an yo ko na ya arum baga igala himbiru kallil liga ni kurusi siginte jondi ku ngani yaran suruma anyi miral men kare ara kya wara yon kolandi sira su gono ilhamu hillo nyana ilhamu ruhani al malaki
الإلهام النفسي الشيطاني بس مالك وكم يكون يقدني أن نغندي روحهم بني كن حسني nga shaytan mo himbe yankandini andi anyon kimbangi kensre ma alla ganda ko srebi kembala sere su hinga ndari anna famunu mo nu hilali anga ni bani gesre nga ngabari kenyam paramparono nya ga mure kenyam qur'ana nya ga mure bismillah وقالت كزورا ما انك عندي موسى ما اري خنتو لأخته موسى اخيارندا سي اتي احل مغمبتو فبصرت يا غاري اخيار كينيا او هينني تي واغي وغيا جنب تاتي تاتينا وهم ati nani seruma inta seda nanti kini asagambani inta kebira hon sunya jondi giligara sura aganya mogobe igara himbe nyai ira gari kandi ago mogobe asunya jondi bismillah صدق الله العظيم الله كان خير كنوي من يا اسلام سم تما كوتانغوي نونيا كومسري نونيا فارن قنا نسري نونيا سلام خندن سري الله ميدا واق سرويا أنا توانو مندان أرنا تسلكنيا نبرك لي نقرأ مغون سواتيني نقول ساكنو دي سويا غنيغا دو سامبا خيري نوري ورجا نوري كو نوري تانغا نوري جيدا خاون خرين كنوي ناك سي كنوي سنا بولينغا ناتانغا كنوي الله غندا موريلو جمان دي نا خير لاري الله لاري فارسن برما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون